talafalava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa. Tasi lima i watolu a mo Samoa i amanuia le nei aso. So ai le lawa o fia fia mana tua le o ti o te talia o fungala awa teu teu ina sa unia le vala au ya e talia ina Uale ai se tuina nau matala le tunga mau Lo ti ute ia longo mai ia usa o atuai Apai ua o le lango Si pua-puanga Elena o ita uanga sala E te sona moe aele ala Uale ai se tuina nau Matala le tunga Se tuina nau matala le tunga mau Lo ti ute ia longo mai ia usa atuai Apai ua o le lango Nata ua
na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Tua o le mātou whaola tangai. Ia Efeso soani mai ante i mātou ono lo suafa mamalu. Ia e lawe ai mai foi ante i mātou. Mai e wha mangaloi nā mātou ang sala ono lo suafa. O i mātou foi o lo nuu ma le lafu māmoe na e whangaina. Mātou te vivi i ante o e whawawau. Mātou te tau ta watu o vi inga i lea tupulanga. Ma lea tupulanga. Lo mātou te mai o le langi. Ia vi ia lava oe i le nei tai au fau. Mātou parapatia ma te lia ma whiwhia o whamunianga o le asa fau e a mai. Mua le nei tai au. Se i o mātou whale ma le loto whiwhia i o loto a. Mātou pese o vi inga ma ananga ina lo manu malo. Malo walofa siri ese lo mātou atua, mātou wifo i uluma, mātou whape atu e pa ia. Pa ia lava oe le atua o au. Le atua siri ese o le atua matautia. O oe lava o le atua mamalu ma le atua mamana i fo uma ia i omena e whaia. Tu mau lava lo walofa e le liu lo wha maoni ma lo wanga lei mo i mātou. Ona nafi o le so tae aoe o lava. Le ngata anga o mea o malava. O le atua lava oe, e soifua ma le vavau e o lava le whaavavau. O le atua oe ma li e mana oe mere lei o malava o le atua oe la e le vi ingo do malu o le atua oe pulupulu le mātango fie. Wa mātou whawhataita mai lau mea lofa o la fau o mātou maua nei tai hao. O la walofa ua e whapopo e fōi le nia sa fau, le soifua le tanu, whapena fōi le mātou wala ma mātou o lia e le nia stofi. O le lona li mai nei o aso le masina lona iwa o le mātou wholaunga le nei fōi tau sanga wha malo wha whataita mā o me umau e whaia mo i mātou lau pule lea. O le mātou malanga man wholaunga le nei aso, tau tai maita mā e manuia i o me umau mātou te whaia, a wali tia whaiva le awhengai mana tenu le nei aso fōua e a mai. Manuia onga nei a mātou whanau i a maru tia lantou le paolo lo walofa. Sa ili le poto e ala i a onga, ta ma fa mon mole fa monia foi favor of ngai malim ta mai fa ya ongolo a oina na ya mato fa now le fa ona ngalo le atu pele sa mo le mato te talo ye le mo wiolo fio yona te tai ona yo mato wa inga na yo mato tinga te umai sa mo male lala mal pa a oi so se tafora nei ke lope fa sa fo ye lo wala fa mo fa monia ngole tu oi fa va el malo tu tasio sa mo Por ia fo ni atu ro silo lo mato no fo mama wai fa pena fo te talo mo atu oma na nei la no langi
Ia la tolo fata toli ngase mai o tino I tono a ingam so samata ngase o matu fantatu mat fatu tua ia te ore nei tai au lo mana fa malo lo se pa ia tu pa ia ne pa I fa fo si lo la tu malo se fo ila mi inga ia te oi ia te toro ina le tapo inga na yamato matua tu asin sina le tunu I lo walofa na ni yaso fa fo si pe lo la tu se fu la le tino sili le nganga o me oma ona fa mato fa ia ne so fo e mai ia matu whaia lava ina I fo ia vi inga ia te oe manuira tu tua ale Radio Samoa ni aso ato matu wale matu wal au I nei me o malava e ala la sua whamanu mano Yesu ke wisolo matu li I mora matu whaola Amen.
Iula I lunga mai la pese ale kodisi fa au I piula le tautua mo oil radio Samoa Sefulima I vatolu a mo wata tonu le tunai ono. Good morning. In this update, mourners from across the country and beyond are gathering in Ngaruawahia for the final send-off for Kingi Tuheitia. Today's proceedings will begin at Turangawaiwai Marae at 10 with the ushering in of the new monarch. After the funeral service, the King's casket will be taken to the nearby Waikato River where a fleet of 4 waka will carry him to his final resting place on Taupiri Maunga. There'll be road closures and detours in the area. Tourism to this country by international travellers is continuing to grow. The latest international visitor survey shows overseas visitors added $2.6 billion to the economy in the June quarter, an annual increase of 17%. Here's political reporter Demelza Jackson. International tourists brought in more than $11 billion in the past year overall. Tourism Minister Matt Ducey says the sector is the biggest export earner after dairy and key for rebuilding the economy. The government announced earlier this week it's increasing levies paid by tourists by almost 200% to $100 from next month. At least 2 people are dead and 4 injured after a school shooting in the US state of Georgia. The suspect has been apprehended. A scathing inquiry's found all 72 deaths in London's Grenfell Tower fire were entirely avoidable. It blames decades of failure by successive governments, the systematic dishonesty of cladding companies, and a chronic lack of leadership in the fire service. Consumer NZ's welcoming a report into the grocery sector but says it won't change anything anytime soon. The Commerce Commission's first annual report on grocery shows competition hasn't meaningfully improved. Head of Research and Advocacy Gemma Rasmussen says supermarkets won't move unless they're pushed. Ultimately, it would be the role of government to step in if we're talking about structural change and market breakup. So I guess the question is, how long will this take? And that's news. In sport, Holly Robinson has claimed a bronze medal in the F46 shot put at the Paris Paralympics, courtesy of a 6-round throw of 11.88 metres. She says the result is bittersweet. Mixed emotions, I think I would say. I'm super stoked to be on that podium again in what probably isn't my preferred event, but a little bit disappointed with the distance I threw. I know I'm capable of much more. Robinson's success brings the New Zealand medal tally to 6, featuring 3 silvers and 3 bronze. She'll defend her javelin title on Saturday. Waikato have fended off Northland 34-19 in their NPC rugby match in Hamilton, and the second day of the quarterfinals is underway at the US Tennis Open. Carolina Mukova has taken the opening set 6-1 off Beatrice Haddage-Meyer. That's sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ele swafa pa malolo ta tori faalo Yesu Kiriso mo mono fa talofa mo fa fela mo fa tu lima fo ile tele lava man fa alo Samoa lo watu pele pa ia man malo lo fa fonga anga nei tai housing sengi malo la bo sui fu man wia. Ia fa malo fo le atu I le folau o mai ina tatu patpatia fatasi le ngare le sit ese o tatu tu le langi le o tatu mau de ne yaso le aso fa le tu tatu joli ori matatu fia iai patpatia lo na ngare le wa le fo mbori mo lo tu si fo ma to malosi o le fo o tatu si fa ilu mo no o tu le no mo no le mala fo ila ele vi inga ia te ia tau te mai lo tatu tu ele tatu fo lo ngore nei fo ia so fo ia matatu fo lo le la lo na lofa au tatu yele nei fo ia stofi wali mai ia so se te mal tatu fo lo ngore nei fo te sanga lua fe lua se fu man fa usi mai no fa fonga por club e malo le tai out radio Samoa Sefulima Eva Toru Amo ni fo lo tu li tu fo kan tatu ta loto fa bena fo na tasha va elua in sini on Facebook ma YouTube radio Samoa Sierra tasi pa tema to ona nei tavai meni to tu ina se ba ele tu aiva e le tai out nei fo lo ma tasha ma lo se fo ma lo su nei tai out ma lo fo le su lo sunga tavai fa pe fo le sunga Natasha nei tai out fo fa talo fa tu pa ia mawalunga Samoa vi ia le ali le mawale nei lao le lei wa olia manuia le aso tofi fa tafiti fo el polo kala mel malo tai out
Malo lava le fola. Malo so fo manuia la sunga la atabaile nei tau fa malo fo I fatalo fa sunga ni wa fala le tu vi ia le tu le o tatu to lia le nei fo ia Sofia fatalo fat fo Samoa malo lava le so fu manuia Malo so ka maru lu e ka ya ori e sen malu lu mi ko ku ngota se le alo lo fongi e ko le ia le angelu le anga po e ka kaunga fa mai nge ka ya fa ma fanga ai fia mau angelu ma so ni fia mau angelu so ki vo angelu ngale e conditions so maru lu ka ya so Malulu pe ala yang lele ali. Asawa ono le o chale tu lai ono ole le potia mata madunga ole wala nei tai on tata pa bai fo le tala le tala. O se tala fia le ai se fa lave o lo li poti mai le nei tai mi le tai ao o lo solonga le lei masaunga le mo mea umai lunga tata wala tsele a o alo atu le malo le atu nu tiu te mangaluenga o le aso tofi fa pe foi nisi mai angaluenga le nei tai ao ma lo lava le fa malo losi ma lo le ono sai ai manatua ia usta ia tai ala tula fono I lunga ole awala ma ia failo fuispau ioe make it click ole tata ulwa ili poti le na lunga ole awala le nei taimi o tai au lau polo kalame le malu le tai au ina o tula I mele taimi ono minute ua te ai le ono Malo soy fua, ol se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu amo, se kia Radio Samoa. Mai ka matalo nei le tala le tawar nei fo I tai au fo tama ki makaurau au kilani no whanga whaasalunga ale Radio Samoa balolo ile mahalu lu ile nei teimi ole tai au wing ole tau wha wina mo le nei astofi ole whaasolo ina langi le leile tau e awa I nisio teimi angi maria marasawiri mai saute si sifo sifurono ole maulunga nai whanau ile mahalu lu ole ea mo tātou le so sifutasi lona mawalalo au lia tai au tusa lei al tau nei ma tai au le whaasolo fo ina awa langi le leile tau le telo vaenga au kilani le aswa tai atu tu se foi maru lus fulono I lona baulunga sfutolu lona bawalalo o le vaenga yon tua tola fa solo ina awa pa utimu ni se vaenga au kilani le aswa nai ka manga ye mal mafan fana le aswa nai sfutui vai lona baulunga fa solo langi le leile sa so fua so lua so lulu o le napa yaso o lumana yatu o fa mamonga ia ua tu ina mai la vai tau mo tātou ile nei fo I tai fo o fa nga solo po kala mel maru tai ha le nei tai fo o la taro pa vai tulanga ile tau telo isi vai ngonu silam fa pena fo ile tau I Samoa manisio vai nga o le kelope balu o tele tulai ono malo fa tele tino I lo fa fonga ile nei fo tai fo tatu sabalia o nei toi sauninga ole tupu maori so te lo se fulu nei tai o le na pa mai tatu tale ile ngara Britania le ola amatai ona toi sauninga ia ona tuina toile lona o fanga mana audio sanga tumang ia pe nei foi fa no tano maori ia le lei ia fa mai se foi le nga ngole tua ai o malava ia mar community a to wa la ngona uma tato Samoa mal Pacifica a to New Zealand ia le tulanga foi ile tu mana le tupu maori la to o te loa la taro tal no atili ne vaenga I wasa visiting ia le minister Shane Reti boy pena tilfia oile le so tau ave ia le tofi fo o tupu maori se tau titilo pe ni so ripoti la tamai o te loa na po ia le sa fai loa fo ia na po ai le fai ona tau na mai le sua fo I tonu le tu ranga wa morai ia la taro pa ia tili ne vaenga ia ai mo nei tai ale tunu ja, o si mai la whaafonga o le lui tau mo tātou I le nei fo I aso fo. So fa malu Yesu Kristo na Nazareta te fatalo fa tu ila fa songa wa fo le tato por kalame mo na fa poponga o le lutau mo oe ke ne selo no mta mo fa po lo so mal fitu e fi fa tawina fa pea no fa le tu le tanga tai lo no fa tusa o le fa tusa le tua na ia fa ai o ia o ila ua o le tane pa le fa fine
O le whamalosi mo e po se utau mo tātou. Ia e whataitai I mea na whaia le atua a wa olo na whatusa na whaia I tātou. E sea kau ki whamakui so o I mea ngi os whang. Why do we celebrate the birth of our children? E sea kau whamakua. A tonu pe te rele mafuanga I this time. Au stasi le vaenga e mai tauina. E mafua I ona tātou whamuna tuina I aso whanau. O whanau a tātou whanau. Ina ia whapei a tātou whanau o I tātou. O mea no tātou maua ina, maleanga waa o tātou iai, o le to mai, ia manitau I vinga o tātou ausia. Tātou mana o I ia tātou whanau. Le ala tātou te whamuna tuina ia le ngata o le alofa o le tua ia I lātou. Ai pi fori ngā tātou te mana na o voirili. Ia I loa fo I lātou, ia le soifuanga o tātou ola mai ai. Whapena fo I la le nganga le peo ne whafonga iai. Whameina whaia oe mau I le whatu so le tua. Le upule whapetani o creativity. Nga osi mea, ma foa mea, ma fauni mea, e ma whaiai o nā tangia maini mea lelei. E whauna avea o e mau nei aso o si tangata te fofo ina ni melelei. Ai maisi o le while e mu, o le oli, o le ono sai, o le loto whamangalo, ma le loto mauara. E ma whaina e amata mea I nā vaenga le lei o le olang. A wā le image ngā o le atua, o le winga ngā o le atua, e te tau ona soifua ma o la I tātou. Ia on whamaro tila nā mo o le leas. Ia avea I tātou, ma whaateita inga, o fōlinga wa aia o le atua I o tātou wola. Whamuria le atua I whiau mtiute o whianga I le reasu. Lava
tilo tolo fa. Fa vi fianga tai out with the Samoa Palima e tolu mo. E na wasa formal fitula wa tia nele tulai ona fa fila fa tala fa pa angal tara pokala me fa tala fa mai nei tai mo tai out malo la wala se fu manuia so di tilo atu ya tua sil fa mulu fa mai mo tonga hotel e pia malo la wala se fu manuia ma nga wala fa nga solo te wila Samoa Waikato malo la wa ayo si file ka ko kala ngo maliming sky tama patata na ba ya so fa mai Waikato o de ayo si fi fa fonga ba so ga tari Malay malo la si fomri nei tai au ya vi ele lo fo le tour nisi o California UB36 malo la si fomri nei tai au mal telo pa angal ta kala me so sa ngo au kilani ya so se tafora nei kerope o ta fa tasil nei tai au vi ele lo fo le tour o le mtanga wenga wa onga lo di tilo ni so swinga ya onga folele na ya sia matati atamatia onga jelo nei banga yan fa ban ya san fia O lea lava tawai pe ona e saunua ma ta ua lea ia le Ministry of Education i oe o loo tūlai mai pea ona o suinga fo e tūlai mai tatou palemene fo o loo iai ale wha amalosia ma tūle ina o mta upu ia me se fo i whainga o lato o ngā itotono New Zealand lea la o loo iai se fuanga ona o le proposal lea le tu ina mai e le Education Ministry a wā fo i suinga mo le atina e aina ma le wha le leia atili o a onga i tutono New Zealand lea la o leo iai le fuanga o le una i ina o le whaonga ina o le te reo i tutonu o onga i le taimile nei ia mei se fui o loo whaia pea ia priorities mo le whainga o assessments o tūlanga ia le e ai iai le Minister of Education i le taimile nei mo le whaalea mo le atili ai pole ase manatu sunga whaia onga nei tai au i lea tūlanga ia Natasha o le tūlanga le nao o ye o le fofuanga lava iana ale malo pe lava fo ona lo tau mawhai pe le malo e whaafai fie na oni whaafai fie a ia whaafai fie ia le vaenga fo ilea mo le silapasi po o le taiala po le ala fua lea o lo o ina ita mai te suson o a onga ele ngatel na ia whaafai fie fo ina ia mawhai lava ona to anga tamaiti e o mai le onga pe o le attendance po le awai o tamaiti ia onga ia so uma le lava o lo o mo o mia le malo le time le ne te tau na wha sia ile tūlanga fo ila lea ile o le vaenga leo le whaonga ina o le tere o antikanga Māori e pe o lo o tau mawhai lava fo ile malo ia tanga tasi fo ilea e iei la le whaasea ina ona e iei fo ila tau e le o fia fia mai se lava fo i mātua ma le toa telo i tātou o tutonu o le community le nei taimi ona o le vaenga leo le au ina o tamaiti ina iei loa whaonga ina ma malama ile ngangana Māori le ngata na o lātou tū ma lātou wanga. O le vaenga patino i tangata soifua. Ai o lo o tau mawhaile malo ina ia ave e seina ma ia leo lātou manatu. E whaafai ngofia i lea onga a tamaiti o lona winga. A kaula le bailinko. Ia e ngā o le ingilisi lava ma le ngangana le tamaititi. Ai le to e tau au fia ina tamaiti lava. I le tau mawhai fo ilele e awa o ina le tau tatala. Ia wai whapena i whai a onga. I le taimile nei o le priority mo whai a onga lava. E ka le whaia onga ona i loa wha o ngālenga ngana le nei te reo. Ia mamala malama mai tīkanga po o tū ia mālato wanga fo ia Māori. E alai ona i whaapea lea vaenga ma whaapea lea vaenga o le tūla le nā. Whai mai le whainga mālo. It should be one size fits all. O le mana ia fo ia le tāua o lo tū mai i le mitanga luenga o a onga. O lo whaapea o lo tū mai le consultation period. Yes. Mo lea proposal. Lea lai iai lea wanoa o i lātou umalawa i sunga i whai a onga. Ia ai meise fo i mātua o lo tū a wanoa mai le Education Ministry. Ina ia poani a lātou manatu e mawhaina whaofi tutonu lea. O lo fuafuala e a mata ia consultation period po o talosanga mwhaintu ina atu ni manatu. E fesosoani ai e ngā lulu e whātasi le matanga luenga. Ia e me se fo i mātua mwhanau e a mata lea fufuanga sa a mata i le e aso ngafua, le aso lua lea o se tema e a ngā ina i le aso se fulu wha o ke topa. O tala noise winga ia o le ala winga Natasha Alvanga le whamai the changes also proposed removing a requirement for schools to have particular regard to the national education and learning priorities, the NEL. Lesi banga na lea a few swinga ia o le ala winga le banga.
ona o yele vaingala na manatua la e yele lava standards o standards la ia e kele yo a onga e faitio ina ona fai maila la to ia mau e mai se lava fo ia onga tsono Pasifika o la lato mau o standards nei e le o faapea o ta uai le ata mai o le tamai titi o standards e na o figures lava a o le tele la o le faama amulu ma le manganga o nai tamai titi fo ie wa pei wa faama amulu ma to ilalo pe ava ai aku o understandard po ava ai aku o le standard ianga fia le but o figures ngai, they're just figures, they're just numbers. E leo tawa fia ina ai, le ata mai, matu mai, maanga waa o le kamaikiki, o le mele nepe ana o le tasilua tolu paule na, ai le o mawhai, o le whautionga la le na ata ato, o le to tele na o pule a onga le taimile nei, la tau te le mana o mea le standard lea, onga ua standardize ai ta maiti, ai le o maua umanga waa o ta maiti, wai ese umanga waa, ese umanga ta mai o ta maiti, ai pei o standard si ale system lava ia le nei e le o mawhai ona talia ina uma e pulea onga e maise o whaia onga le Okay, malo baba yantu I fufanga malo transport fundings be misi ako ar banga le lo le South Island ni se banga fai lo ban na fipe o le faiti onga la le na mai le whaitu le na ona mana tu fo ile tatou tala no talwa nei I le whaamatu fo ile le whainga malo fo o le se le ni po se vai ngā tupetele ia wafole toi tau mawhainga o awala le ngatele na o vainga umalava o lo o whao ngā ina ia tatou I awala whemalanga inga I nei lai runga I au kilani nei a o lea la o yel whaitionga mai I le vaenga le South Fe mai sole se o ngā wakele a au kilangi wa wakele o kou ai le wale o ele o kilo mai fo ia mātou I nei le nei whaitu ona o le tulanga mana sola tolu sfumai tolu piliona lea whai o tupe lea ua whaama amulu mo le toi whawina o awala taimila le nei ia o ngā au kilangi lava ia o le ua mautinoa valu tesi ma le wha piliona tā la le ua mawhai ona whaama amulu ai o lea lai compare mai lau vaenga mai le safa mai o mako nganga le tolu kesi ma le iwa milionga o pilionga le o mai e se kau fai whakusa mai ea ka ko vaenga sorry anta pe lau tau wawa ia tua whamai le tusinga ingoa lua whelo sumal tolu e fitu su 5% o tanga te nofo le North Island anga losu 5% e le North South o te le lola po ngale fo e fufanga maro pe ana tu fo e fu lava fo ile fai tau o fai o ila tau I te tonu o vaenga ta itasio le atunu I ona wha pena fo ile ona wha soa le fo ia tupe ia ai pei lava fo ia tau ava o ila tau wha pese wakele fo o kou ia wakele ai le se kuku mai ia onga sai mai sa o le lo makuam kwa o valele ana feo ngi ko inga me fa lo se mali malo chele tula ono le fa fonga tu tu le sa mos fo lima tula mo mal tana bakala me malu le tai au lona lima ni aso se temo tana fo ho le lua fe lo se fo lo mal fa malo fa tele tu no fa fonga ga le tai au tatu sa nga luan po po lam fai fo nga luenga malo nga lu le mo se si la mo ya ni mo se le ya no se può, che vuole. Oh my
mupe ole lupe ai ata mai pe ole ngata a e masalo salo malanga mai vai ala tamaula lei saili ai so ama walau iloa oe faangata ma kirikiti lakapi alo mai alo ba teine samoai o mai ina matabata ileta alo ale ula na o se pia pia lava ile so ona ula vale beta ula malama e file mu pero le lupe ai hata mai pero le ngata teine samoai o mai ina matabata ileta alo ale ula na o se pia pia lava ile so ona ula vale beta ula malama e file mu pero le lupe a hata mai pero le ngata e file mu pero le lupe a hata mai pero le ngata e file mu pero le lupe a hata mai pero le ngata. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, kasilima i wakuru amo. O fianga o ta'alonga whaitupe e whaale tonu ai mafutanga maainga o whanau ngā ruenga. A fia ai le whaasoa tautupe ma le tele ai o le popole ma le le mautonu. Aua e te matamuri e whasiri mo se whasosoani. O le au whai ngā ruenga le mapu maia. Ua iai to mai whaapitoa e whasosoani mo oe. E le aise tongi ma e le whailoina nisi whaatalanoanga. E talia so se tangata e fia maua se whasosoani mo se whaatalanoanga i a fianga o ta'alonga whaitupe. Le mapu maia. Telefoni o Valusalau, lua tasi, lua lua. O Valusalau, lua tasi, lua lua. Mai le malu i le tai au se yo o i le lima. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i Mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID is furiva, mo i lato is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le furu. Pala au telefoni, lua lima fitu, valu lima, iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai i Mangele, i taftafane o le McDonald. A Manrewa, i taftafane o le Whaletusi, po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talo whaatara pa klabe nei taimi o le tai au. Whiunga nei, maua ma nei le, whamai le whaafanga mai le M1 Highway. Do titi manawa? Hello. M1 Highway. Pea kaunga ele highway au skadi pea. Po waka ko State Highway 1 nge? I State Highway 2. O M1, M2, M3, M4, M5. Motorway 1. Nei, maar nu gaan we naar Thailand van Malo of Thailand van de smaltare programma nee voor Thailand. Foam. Zo los voor leven met de lojo Thailand le jola fit jola tare programma arbeto leola all the time Malo Thailand van de gang voor de naam ja pastor na file kopa le kwata le fit jola Thailand. Nee, daar was wij paar met de polisi mo September in Thailand fit jola folding aan Rotterdam per time fit jola le Thailand. Nee, per is is singa coast pa kamer ngafili le for afi i panel na ja. Ta leita vai talo fai e to lua o ina to le aufenga luenga le asa I o I le tato mele ye le tato panel train station le ala sa ta o fa pea o le vave ao o lo fa tau no wina nga luenga lo fa tau no wina mo le fa ale le ala vave ao la po le luas fulu minute te ai le tasi le vave ao le sa tu po le fa la vave o fa nga yo nga luenga le ala sa ta o e to lua o ila o na afia I le fa
lave lave. Ai o se tala fia le o lo saunga le mua i la ua. O lo vatu i le fale mai. O lo whaitonga fiti le teimi nei. Ai le i whaapea ua whanola soifua peo se tala fia le na. Ai o lo o ta ua mai le teimi nei. O lo o watu le plokalame lea i le work safe. Ina ia sue. Po le a tonu le mafua anga. Pena whaatau nu uina uma ta iala e to tonu o leanga a matanga luenga a wafo i le tonu le watu lai mai i lea wha lave a o le tūlanga le nata vai ma Natasha i le tonu lea wha pea o se ta avale a sa lena pa i atu i waiale e wha alu e tato no fuafi. Pe o inale e tupu mai ai ai lo sa ili pe le teimi le nei le mafuanga. Ia me se foi mo le anga i luma. Ai o se wha manatu tā ua mō tato u malava. O loo ngā lulue i tutonu o ngā luenga nei ina ia mātāla. Ia mo so se teimi lava. Ele ngata i ngā luenga ia a o ngā luenga o malava. Tūlanga le nā. Tawa lava le mātāla, ia e maise lava o le māta i tuina o le saunga le mu, ia wao nei tangata nei, ia po o i lātou fo i la ua ia na awhia. Ia o la fo i whai ngā luenga o runga o taimi o ngā luenga o ngā lulue fo i lea i le a ia le lei fo i o tātou awala nei, ia e pita ia nei o le nā lai a awhia i luna winga. Tawa lava le maita i tuina o saunga le mu a tawai. Sadly, so le lau te fo i umai hana fo afi normal schedule. Ia, sa ia se taimi Ioe i le tai aoa, i le i whaonga i nei, ai lo whaonga solo lenga luenga, tātou na fuafi. Le lei, tātou masana po le fuafi, ia alwaanga na bea sa fai esi le fi alwaanga le ngal vea ngal ka minga nga fin poroka ng fuafi nga i pāneo. Ia ona tūlanga, ia wa makuala o longa rush tātou whainga luenga. Oi whainga luenga ma oi isi foi fuafuang. Pa wan mea wangi poroka le, na fuafi ia aru i kaimi. Ia on time mai kaimi ia ea poroka lola. Ia loenga la mela na le tupu nei. Wa poloka no whawhi i pāneo. Ia e whapenga whunga ti lei ia le vaenga lai whakadikari mai o le bread o March. Ia wai fi sota. Ia no winga. Wa makua i ke lea la. Ke lea whale to. Ia o ina e le tuai o na mantua fwoi. E le whaonga ina loa i no whawhi. E whaonga loa pasi. And then extra trips pasi. Pero tūlanga na e mawai. Mea na le tā wai le tu i ato tai a uma. Ina ia lava tā pena te me sauni ai. Mo le sauni atu i ngā luenga. O le matanga luenga ar sui fo malaloina New Zealand. For mai we have a plan. O le ale plan. Ina ia tau tu i titi ai le tūlanga lo ele pressure lungo primary care so lo whengai ma le matanga luenga sui fo malaloina. Ia mana tua foi o le taimile nei o lo tau mawhai lava foi ina ia sila tutoa po o hani a wala whai ngofie foi lele ona feso tai tangata mamai ia maleo o atu mavave ona maua la tau avanoa e mawhai ei ona va ia la tau fo mai le taimile nei o lo la ia la tau su enga pea le iwa male se fulu ia vaenga foi o clinics leo o tau mawhai i le taimile nei ma mana tua o le wasi ia le tau a la tau pili tutongi foi ai o lo o tau mawhai e si i kawa pili ai sioki mai au vaenga ia kuaku ia nei tangata pe tau nu atu sioki au whainga renga o le vaenga lana o leo o tau mawhai pe foi ia su e pualani ala tau awala e mawhai ai o na whaai titia ia le taimi fo ile whakadikali ka ngaka ia ai maise o le tūlanga la le wai e whai mai si ile kupe ale ini wa folau si tatongi ale le koe o le tūlanga le na o lo ia le plokalame lea wa mawhai ona fesosoani o lo tatou tala noa le neitai au le plokalame mo primary care ia ai maise fo i tatou leo atu e whaai le family doctor po le GP o le tūlanga na lo tala noa ina ai o lo o iai se polo kalame e mawhai ona fisosoani mai but it comes at a cost whai mai o le atu ufo iai lunga le tau e te alu atu e tutongi i lau fo mai ai ui lea o lo o ngā lulu e whaatasi la le te whatu ora clinical director ia ai mai se foi o i lātou o lo iai tutono lea matanga luenga ua whai ngoa ina o lo ta ua the primary care development program o i nā la o lo ia
ai lātou o loo ngā lulu e whaatasi. Iai nisi ua whaeloa mai le taimi le nei whaapea o le a ngā lulu e whaatasi ma le tātou matanga luenga lea o le ACC. Ina iai ni a polokalame e mawhaina fisosoani mai i lea i tū. Ia e mei se foi o loo iai le wha moe moe ina ia tele atu fo mai o loo tu utotonu mo le a o ina. Ia o le si tu e wa ai foi mo le a o mai o i lātou mai atunu i whafo e fisosoani mai. Ona o le whaale tonu le tū lai mai. O le teimi tonu alea e te malanga atu e waailau fō mai o lau fiu e whaatali. Ia e mei se fo i kosti le teimi nei. O le si tu o lo whaapea e whaonga ina i le telefoni e whesosoani ai foi. O nisi fo ia o awala ina ia whesosoani i lea i tu. Ona o le taungata ia e mei se fo i le siuki o fō mai i le teimi nei. Ia ale fo ntatou tala noa le mamau atu ata vai mani o folau. Mana tua le fo nei ele fai tionga fo ile mai fo mai e a ngai mai fafo. Mana tua le fai mai ola se ko akele nga mako o mai ngai fai mai maua vango e fai ngaruenga. Ale nia vango a le te vai o le si vai ngale na o le plan. Recruiting from overseas o lo no winga. Ia kalo sia e sa o nei tala. Le lei o le au ngā oile e nei vai tātou oma. Ele to fale popo o so se kaimia ia make sure local out vale ola nga oile yengi ia le fo nga mena mo le ko po nga file na mo ai bo ko fa e mars fullo to sanga i vanga le na mo le ole mai ta wina le na fo ile le se ta vale fo ile na mai ta wina fo ile le mana tuala na ile le ia nga lulu e pekolo fo lunga le awala tele ia ma va ai le awala tele ai na va ai le lunga i ranui ina whatse ale tolu ana na file va ve au se ta vale e se fo yanga skaili lai fa ia ai lunga la tele ia ole tula le na ola ia ole kuringa i se sifo so a fata mai te salavou ia o nga failo fo ila ia le tama fai nga le ia fa tule ta vale le alua e male helicopter wa le ma fai fo ina tu ia o nga yo inga fo ia le e fai lava ina ia ma fai lava no ta fiel ta vale kuangenga ko alua le kong ai alu lo mar kule le sko alua asu kunga ngai kamai ki lava e to a fala ila to tamai talavou a ole sifile a ver ka vale nga ole sfulu lua ta usanga ia ole fo ila o ila lo le va inga le ina ia fa pena fo ila yo no tu atu le va inga fo ile a o lo ia tu plan sala vo ia e ila lo tu la fo no ina ia fa ia la tu su enga ai o se tu langa fa inga ta tele tu langa le wo wa le mai o le nga o i ka vale yo ngo so le fa tai ile ia afia fo ile malo la tu no mai la tu fo ai lungo la tse o ba ko ri ke le o ki wo li le supermarket fo sa inga le ka kala mai ri so ka fe fi ka si ko wo fi ngi si o lo ma na ia West Auckland. Let's go West Auckland. Ole mana ia na e lata ile vainga na Westgate mo ila to lo sila fia. Westgate i West Auckland o ia le tato supermarkets i fo le na o le Asian supermarkets. Ia pe fala na o sau noa le owner po le manager lava o le supermarkets le nei o lona swafa o tau. Fai mai o lona manatu. O nga o ia fo i fia mea ai a olona manatu ia se isi fale o loa e fe soani fo ile mamalu fo ila tunu o ala ile na fo i fai tu ile ka wo mama o lava isi fo i supermarkets ai a kula lang fale o loa le ile vainga le laka wa pe no fanga fa tau ia ata vai le fai tu le sifo ia ono fanga fa tau la ma ngai la awala le o ngal fa ka ol se vai ai o le sipi ko fa ka uma ile mea ai o le lava ia vainga uma lava ia isa sono nei fo i vainga fa tau fa ngo fie mo ila tau fo i fe wa ia mai se lava fo o ila tau o lo ala pe ma le lu se fulu miliona le tau a to le ngalwenga le na fa tinoin ma o le na ta inga la silunga li la ia o le ata ma fa inga ia ngisi fo i fale o lo inga ile saute ia ma fa pena lava inisi fo i vainga o kilani mana ia tele fo la pasenge fa ka ngo fie sai mingi fa ka ngo fie sai mingi fa mo mana ya tama ye tu ya solea wala Joyce follow vai le fitu le shelta to report mai lunga la wala so le malta to malu alta fa nga retro le ola mai pasta la fa le per mai fa fianga fa na Jerome Gray Suiti suoni pe se poi awe la taru pe awe tangi awe oro ulo tolea Towina fa pele
lela soia e te alu fa'ala aue la tarupe lupe aue tangi tangi aue olo ulo tolea tawina fa'apea tawina fa'apele pele minoi minoi e minoi minoi e minoi minoi ane minoi mayala upele awele pulole e la vole vole ala mola moa peio selole avane a iloa fau imale ipu kofe awe ole ulu sele mole awe la tarupe lupe awe tangi tangi awe olo ulo tolea tawina fa'apea tawina fa'apele pele minoi minoi e minoi minoi e minoi minoi ale minoi mayala upele awake 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 awe la talupe lupe awe tangi tangi awe olo tolea tawina fa'apea tawina fa'apele pele minoi 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 ane minoi mayala upele talupe lupe awe tangi tangi awe olo ulo tolea tawina fa'apea tawina fa'apele pele minoi 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 ane minoi mayala upele minoi minoi ane minoi mayala upele minoi minoi ane minoi mayala upele minoi minoi ane minoi mayala upele. Talofa, this is Pat Lamb and you're listening to Radio Samoa 1593 AM. Toe whaatalofa atu I aweta avale o malawa lunga tato ala tele nei te mitai ao I alo whailua mai waka kotahi o lo tu maupele maa o le pisi lunga tato ala tele so longa le masaunga le mumea uma le se whaalave lave o loo li poti mai le nei teimi a vangana o loo mase se nisi o vaenga o le awala so please drive to the conditions ma ia keep your distance ma alu sao sao whaatulanga ina I mea loo e malanga ai le nei teimi o le tae ao ia ma awa le whaunga ina lo telefoni Manui alava whemalanga I ngai lunga tātou awala I le nei aso tofi. Tātou li poti lata mai le nai lunga o le awala, le nei taimi tai au, le wata tonu, le 15 minute, toe 15 minute o la tālea o le fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te fie whawhila i tātou tinu mai tātou polkalame o le areto leola I le nefo iaso pa lor so I fua manuia I tātou au mai moa ma le au whafonga. O le luka e lusfulu o whaupatou lusfulu tasi e whapea le whetalainga Iesu ia Peteru. Ua whetala I atu le ali Simonae whaauta ua manao tele satani ia te outou ia lulu ia te outou e pei o le saito. Me mai Iesu ia Simona keilo kua manga o asa kangi lulu ia te outou e pei o ngā lulu o le saito. O le upulamo o le asol nei, o se kerisiano tau mawhai, po le ale tūlanga o ia ilo kerisiano, o le visilimo oe,
o luluina oe i le nei taimi. Are you being sifted? O le upu lea luluina pei o le saito, le whapertani o le sift. O le taimi fo lea e whape o le saito le umanga sasal saito ngako ulu le saito ma le apuki. Pae saiko ma apuki ua mix whatasi. O le mea le tangata umalonga sasal le saito e whai. Ua hao mai le saito whatasi ma apuki wai le mawhainga ea wa ua e alu kaimi o kau e lulu whatasi mai. O ngā tuule i tonu o le mea ngai ka o le sieve kai pese mea fo i lea wha mama e kongi e kukongu. A umona tongi tu tongo le sieve o le mea lefa o ngā lulu mkwa i lulu wala e lulu whapea. E ala o ngā lulu whapea. Lulu ina ia to ulu e se ia ko ulu le saiko kongo se apatele po se metele. Ai mau le apuki longa winga mau mo meo koka. Winga o le lulu nga ea o le lulu nga o le winga o le wha mamaina. I loa le whai mai tala kuspa ia, whai mai Yesu, wa manga o sākangi, e lulu o kou e pei o le saiko. Ai whai mai whai unga whatalai ngā Yesu, ai o te tatalo mo oe, o te whatonga mo oe, ne i mawai lau whatuatua. Whai mai lo ngal whai unga keyword ngai lalo, whai mai, ai o le whako o ke kakalo, ma whatonga mo oe, ne i mawai lau whatuatua. Ai a e koe fo i mai, winga lisi upa Yesu whai mai, winga e ke pa u, ai e koe fo i mai, ona efesosoangi lea ia uso. E ke lola le mea mana ia i, sila fia e Yesu, e luluinga e satani le auso, e kele le auso e pau, e ofo ia pekelu, na sila fia e Yesu, e vai pekelu, e whaafiki e pekelu ia, ai ngā tango a Yesu, ua kofi pekelu. Ke loa, whaatanga i le tua Yesu peteru, e luluinga, inga ua lulu whai mai, ngā pau fo i pekelu. Pa u whawhea, pa u ilona whaafiti ina o le matai. Ai le mea ngai ala ia Yesu, ngai ia sila fia lelei, ilona alofa tu noa, o le pa u leo pekelu, le lulu winga e satani. Wai, o le mea le lulu winga o le whaku, le seiko, e makua lulu wape, longa winga, e makua kaia ma o ia o e whaale nganga, i oso wha inga le fili. Ai, ili wa ai le fili, o le lulu unga le ke oki ai, ai le sila le tua, o le lulunga lea e au ngā e ko ulu ai lau mea pula o lau o langa. Mea ngā whai mai Yesu e lulu pe o seiko o wanga i loa ma sila fia Yesu i a satani o se mea leanga. Lulu inga i oki oi. Ai ia Yesu o le lulunga lea e whaatanga Yesu o ngi mea whai ngata mangi whaafika auli ai whaangau mai ai lo o langa malosi i le li. Wai waila ia Peter inga ua pa upe keru longa whaafiki o Yesu inga ua koe kū mai la wa oa oina oia o se tangata malosi e le i koe whaafiki lo ngā lii whaaola o Yesu. So le upu foi la mo oi le asol nei a whai oe se kerisiango tau mawhai o lo o lulu winga oe mai whape e la e mea wo o mai ngei whaafika o li ma le tele o ngei mea keilo ma whau po whakanga oe le tua e lulu winga oe pe o le saito. A o lona fina ngalo, e le inga ia e oki le mea ngai lulu ai oe, a ia whaapea o ngato ulu ese, lau mea pula o logo langa, ina ia whao ngā logo langa malosi, mo le li, le tua, tele i mātou o lo lulu wina e satani. Ai le ilo e satani, o lona lulu winga, ua pei o le lulu winga o le saito, e to ulu ese ai lau mea pula, ai tu la i mai le saito e vi ia ai lau fia. O talo fiso soani so zetas o lulu wina e satani le nei tai. I ia o Yesu. Amen. City
Everlasting praise mo pes wa tala mai le langi fa mai ai le program me areto le ola holiday for time for the to mo le radio summers for liba e va tolu a mo e na u to lima e le fito le so lima se tema ma me na tu le so to sanga bye. I le tausanga tasiva ono o le tausanga lea mo oto umalava o sila fia ia le susunga lea ia Muhammad Ali o ia American boxer i le taalonga lea o lauilo ai le lalo langi atoa ia o le aso le nei 5 Septemba i le tausanga tasiva ono o sa ia manu malo ai i le pine auro i o Olimpeka sa whaataunuina i le atunu o Roma. I le tausanga tasiva fitu ono ia mo i lato umaalo mawhanau fia sa i aso ia mata i le Muppet Show ia o le tausanga le aso le nei na ulua i whaali ai le polokalame lea whaingoaina o le Muppet Show. Au le tausanga tasiva iwa o i lato umalawa tutono New Zealand o te ilofo e whaongaina tutono nisi a onga i Silpas. O lea la iai le tusitala lea o le susunga ia Janet Frame. E tele lava na tusi sa tusia. A o le tusi lea wa whaingoaina An Angel at My Table. O lea la sa whaalia o se tala fia mo ia matangata New Zealand ina ua whaalia le ata tifanga i le tausanga tasiva iwa o. Ia o nisi nao wa ainga i mea na tutupu i tausanga ua mawai. Ino tula i meile teimi lewa to e 5 minute hona tā lea o le fitu. Talofa lava, I'm Sione. My wife and I have 3 sons and a beautiful granddaughter who turns 4 in a few months. When one of our ainga is sick, we phone Healthline. The nurses there provide free health advice, treatment and information, 24 hours a day, and you don't need to have a doctor to call them. When you or your family need trusted health advice any time of the day or night, just call Healthline. 0800 611 116. Talofa Samoa. I mawhai na fisosoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulini fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fisosoani i lo soifua maloloina. A fioane loa e wa ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu.
Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Ole Ardas Travel, o lau company e saunia umau tāpilanga mo so se malanga. Ole au nanga e tutongi ei pasese faletali malo va ameli cruise mo Samoa male Pasifika. Matau ti o le tau ngofio pasese o lo o iai le taiminei. A e le tali toru susu mai i le tuatusi tasi valulima Great South Road i Manurua. Pe vili mai le telefoni tolu iwa lua o fa o. Tolu iwa lua o fa o. E mauti doa nisi wha mrianga wha apitoa, pe a e wha iloa o le Radio Samoa na moa le nei wha salalaunga, le Ardas Travel, le tali mo au ta penanga mo lau malanga. Hey, hey! Oh! This update, a scathing report has found decades of failure by successive governments contributed to London's Grenfell Tower fire, which killed 72. 7 years after the event, a 1,600-page report from the public inquiry has been published. It also blames systematic dishonesty of cladding companies and a chronic lack of leadership in the fire service. Inquiry Chair Sir Martin Moore-Beck says the deaths were all avoidable. Those who lived in the tower were badly failed over a number of years and in a number of different ways by those who were responsible for ensuring the safety of the building and its occupants. Thousands are gathering at Ngaruawahia to pay tribute to Kingi Tuheitia and usher in his successor. Claudia O'Neill reports. Today's proceedings will commence with the coronation of the new monarch at Tūrangawaewae Marae at 10. The funeral service will follow before the King's casket is taken to the shores of the Waikato River for his final send-off. A fleet of 4 waka will carry him along the river on a 2-hour journey to his final resting place at Taupiri Maunga. Christchurch police are continuing to investigate a sudden death in the suburb of Spraydon. Emergency services were called to a property on Barrington Street yesterday afternoon. Police say a person was found unresponsive and, despite medical attention, died. The public appears to be behind Eden Park hosting more concerts. The Auckland Stadium's application has been met with 94% support from submitters. The application calls for an increase from 6 concerts a year to 12. CEO Nick Sortner says it would make New Zealand a more attractive option. It's critical for us to have flexibility when talking with promoters, and our application is targeting multiple nights for individual artists. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Karolina Muchova is through to the US Tennis Open semi-finals after beating Beatrice Haddad-Maia 6-1, 6-4. Alex de Minaur and Jack Draper are underway in the third men's quarterfinal. Draper's up a break 5-3 in the first set. Danielle Aitchison has earned a silver in the T36 100 metres and Holly Robinson's claimed a bronze in the F46 shot put at the Paris Paralympics, bringing New Zealand's medal tally to 7. Waikato Rugby have fended off Northland 34-19 in their NPC match in Hamilton. And Ben O'Connor continues to cling to a 5-second general classification lead over Primoz Roglic in the Vuelta a España Grand Cycling Tour after the 17th stage, again in the mountainous north. That's sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Leo lo mama lava fo tato traffic ile time ile nei se ia vangana lava fo Auckland Southern motorway le mai ang ayatu I Manurewa ang ayatu I Takanini pa wala na ole vaenga ole la tele leo mai tawatu time ile nei ia o fai lava se feo lolo ole pisi mai au nisi o vaenga uma lava o ala tele le time ile nei ole na lava ole le tato le se tulanga fa pole nai oi avta vale ole na ole so longa le le ia makilia lava fo nai awala o fe langa inga le nei fo I tai au tau ina ia utangia pea le tu alalo masani alau polo kalame I tu la fono lunga la le tela mai se lava o le sawa lo a au ia faa mama I tai au ina ia tau nu malmanuia fai ngā malanga le nei taimi o tai au na watu la ima le taimi fa minute te aili tu lai fitu Radio Samoa Tasili mai batolu
Samoa. Radio Samoa. Tasilima i tu. Amo. Mai ngala tamai talo tau nei fo taimi ole tai fo va tu Samoa lua se furo le ilma fana ole e Samoa nei vai ngala tai au o awa malang le fo le tau i Samoa il nei vai ngala tai au fo ona wote ale balu i Samoa o le te mafanga solo po kala no te wila o winga tau Samoa mo ni aso ato le alangi le tau il te me pa o timo lua se furo mo nei vo mo lunga na le vela le Samoa le so su failo na mo lalo taro tala mai Samoa pe ata ia le valu i le tai nei o le fatafiti o tala mai Samoa nei fo i yaso i le tau te tono New Zealand nei fatalofa le atunu fa fo mai so vai ngona mo tu saute nei tai au malo lava so fo mo wias fo valu mo ngona maru lu i Alexandra o alangi de le tau se sul matango fila line Blenheims fo fitu mo ngona malu lu e le vai atu telo vai ngo kai Cora lang le fo le tau Nelson lang le o moru lang le Queenstown lang le tau le sorti moru lang le tau le nei fo yaso the leading ala lang le fo le tau se fitu mo ngona malu lu male ayo fungala au ayo Carissa Caristete malo se fo rio lang le tau mo tau le source fo lima baudu ngala malu lu mo nei stofi ile vava atu le motu i matu pito la balunga le motu i matu i kai tai lang le tau le source fo loro mo ngala malu lu le air ile la bua Wellington good morning pa angal tara pa la bua Wellington mana lang le tau mo o tau i le so sfut far mo ngala malu lu mo nei fo yaso lang le Wanganui lang le tau ranga lang le tau pa o Rotorua lang le fo le tau le so Palmerston North lang le tau New Plymouth lang le Napier Masterton lang le tau mo tau le so Levin lang le Hastings lang le fo le tau Gisborne lang le tau Kirikiridoa Hamilton malo se fo Maria lang le fo le tau mo tau ile nei fo yaso sfulono mo ngala malu lu fa mo wina mo Kirikiridoa ile so tama ki makaura au kilani no fanga fa salonga Radio Samoa fitulo il malu lu nei tai mo le tai va va atu mana mo sulo le la nei vai ngala tai fo sfulu wono le mo ngala malu lu mo au kilani le so tai pe au dia la lang le fo le tau tu sa le malu lu o le so ma tai au sfulu wono lo mo lunga awa pa uti mo ni sa vai ngala au kilani le sto na e lang le le sa so fu aso lu aso lulu o na va ya so lu mana ya to fa mo mo o mai la mai tau mo ta tau ile nei fo taimi ole tai au atunu ala lampa pa au ni sa vai ngala kelope fa mo mo ma mai tau mo tau ile nei sa fo wa ta tu o luia fitu wa te aile tu la fitu vai ngala tai au sa tatu tal no na fi po fia tonu e amatai ia le spring ya wal tel tonu to tele sa to tele ni sin comment lu ngal to Facebook ole spring ya tonu amatai la so mo se tem which ole tel tonu ba na ta to pe a fu nga season so New Zealand ala la makaka kilo ngai po a fea ya foi e amatai le daylight saving e wa le sila na ba ngale la so nei po a fe ta ona amatai le daylight saving ya wa pe ka mi nga suele ka mi Ta leita vai ma Natasha ia lo ta ua fa mele tala sauni ma ta pen o le la o mele sama ia daylight savings o te loa wa lava sila fia malo la tunu o lo fa fonga mai nei taimi o le tai au man tu fo o le daylight savings ia o lo ia o le tala le o le sefe lea o le pao i le afiafi lea o lo whailoa mai o le aso e whaatau no uina ai o le tuuina lea o wati luma mantua fo ia ta le lua le vave au o le atu le teimi i luma i le tolu o le ala o le aso e whaatau no uina ai o le aso sa lua sfulu iwa o se tema le ala ta ua mo le tau sanga nei mantua la o le teimi le nei o lo tuai le ala tato teimi ai o lo le aso lua sfulu iwa o se tema teimi nata vai ma Natasha o le fuafuanga ona o le tala o se tala le e ta ua mai le teimi le nei e whaapea o le afi o le a umi ai ona malama manaia o le teimi le fia ona le vai teimi o le tau mafanfana manaia to tele o atu i matawhanga i atu fo e fai mo se savalinga ia ai mai se foi ia o ta faonga fo i o aso malolo i lea vai teimi o le tau sanga no winga la si o kirmo e tatou
Ata vai. Sio ke ngale mo tatou pupu i tula mo ai umi ia taibila e wa le la o le taibile umi e lava na mala malama ia ai o le tulanga fo la ngale vavinga pungi ia o le avave le taimi afa pela o le tau le lua le ia le taimile nei ia o le nga makalo le kako kai mi foula nga longo winga walu le lua nga le tolu le la a lo na winga o le tale na o le tolu i le tai ia te fo la le mana ia wa ia la isi kai mi ali tavai mani o folau e kai mi o fa longo nge o le la pa ia la asul taimi so lo popole ia la waki fa pe ka fefe ke wo o mo e loa a la walu le kai mi o kaunga sul taimi ia le se me pole ai o lo ia foi lava ia fa sino manga fo ia mo tatou e mafai ai ia ona aua le popole i le tul na ke i wa se suinga se taimi se si kuai se singa ruenga at savai. Yeah. Okay, so all facility, when does daylight saving start in New Zealand? Ia o le ngawar wakur kali o la lima o September mai le lua le babeau. Yes, for e te tau ona suila waki ia o California ia smartphone se kau le suia ke ala o le vang suia le California lang kai e fa pe ila ona sui el time telephone ia ngawar wak e sui el California ke el kai Okay, why do we have daylight saving? O le facility le for facility ya msano swinga le va kausanga fa ia me kong sila ba ba tu telo tu sanga ba nga fa ya si valu fitu na amata mai ai yang fa sa ya le ya nei swinga fa ma fa ya la e tu ma wale le fa sa ino mal la wa ke le ngole o fa sa mo sa nga le sa nga mal o afe o mai daylight saving asono aperilla Lila ia vai ngau mana taun mamlama le ita tau o le sila facility a fa pela lo te fenga luenga le po o le ala suile taimi le lua le vaveao o lo no winga la e ka lo le lua o le lua o ko lo winga la o kipila le sikula o lo fenga luenga ia na facility le e ko kong yala o le vadu itu la pe fa pe le o kipu wa kaulanga wa fa pe le tenga luenga fenga luenga fitu itu la min vadu lo winga la nga ka le lua o so sa o ko e lo ngala ngar fiku i kula kila le tula ale ila te sa wantu tongi pele valu tula e kau kokongi e wa mana tu lava yo le swinga lava yo le swinga le season ai te tau lava on la motino lava te wantu tongi ale kongi ya kosol pa kosol ka ringol pule ale sila ale sila facility a fa pela le te fenga luenga ile lua ai ke wo so sa or kai mi ile kono mai pule e ka e ke le umala le a fa pe ka o mo fiku luenga ka o mo va lo ngoi vai kula o leo la fenga luenga fa koi fo a fo la langa e te sau ele ai la e ke la ia tawa no fo pe ina ia o mautino o lai a ko fa a ko la vali tula ona o la o suile kaimi a wa ka wanga o wilo okay ia o le usul time e o foi la le pule tawana i lo fo o ia le usul time so ia tsa la e ka o malam lama ia le ai la ele o ko ku maula le kaimi le sa ia tuai a kaimi fo lo minga ka langa mo foi ngai fa ko la ia mawala o manera ia le ona i swinga na wala la tata wanga tu le time swil time ni sila ia mangko la swilo fo kaimi ni sila ia sui ona tu sala tata mo sa mo ese kako ma Australia ese kako mo ise tunu ngai e nga sia kako wa ia tu felele me fai ma wengi popole ia mautino lava ia mo la tu la le fa nga ia telefoni ia ole Android ia foi le vai nga me fai nga e fai pa wa ese ele Android ole iPhone ole Samsung ole me te tau lava ole ku ole ki ole vai nga na ele le vai nga na fai mai automatic ia o komeki ia o nga sui ale ia e no mal tatou toi popole i le vaenga le na ko ka sui tatou le taimi pa o le taimi sui ai ai siaki mama o le kaimi le ngai mau ki ngo ngai o la kamal nga o komeki ia o komeki ale o ia sa ori e sui lo le kaimi li i kasi masau kuari ka ko kaimi maki pe ka ko kaimi mo e e kula a ko a sole ta vai matasha ai le umyama san ja sawa le lei wo fing ping ngi sila le Paralympics solo fanga no bono yeah okay le lei
La ska kon ki manga yo le so tofi. O le supu esi. Eia. Te sia mangi esi e whai tato supu esi. Ko aku ka manga le po puna ka ko esi fa mo po manga ai fu esi. La inga. Le so wo ngola pinga misila le problem ke solo fanga solo. Le ua fitu taimi le nei. Ia. Ako a mau wala isi pine la le. Ia wa fala tato pine siliva. Tolu a tato pine apa mele la wa mau ka ko fiku. Ana ia telefon. Na ia le alu tato au. Ala. Okay, hele leis full fala o jale July fitu to bo re samos fliba e tolu a bom. Tar bo klame gal Britania. Think a minute. Ala so ai pe mai fa vi fianga ka mai ki mai le la mua. Ka mai ki wala kong. Wai no. Se le pese ka mai ki le la mua. Ia. Ia le lei, wai no se foi, ia le lei alu ia ai. Alu ia. Ile sipula vea olo ile fa'ato anga ole lupe la lelei ole mo e tau felei ole mo mo uolele ma ufa a pepe pepe le basa tele le taba e ua pa e pa e uolele atu isa sa e ma ona fulu ato muli e umi umu pa auli Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A guy was complaining to his friend about his wife's nagging. He said, "All my wife does is talk, 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 talk." His friend asked, "Well, what does she talk about?" He answered, "I don't know, she don't say." You'd think that with 2 ears and 1 mouth, we'd all be twice as good listeners as talkers, but not so. Research shows that we usually listen to only 20% of what others say to us. Yet good listening is one of the easiest, most important ways to be successful, whether it's in our job and career, our marriage,
with our children, or with our friends. It's interesting that even though we can't actually shut our ears, we somehow still manage to. We listen only to what we want to. But when we don't listen closely to others, we not only hurt them, we hurt ourselves. There are 3 important things we need to do when we listen to others. The first is observation. Use your eyes and look at them. It's just common courtesy and respect. Take your eyes off the TV, newspaper, or whatever else, and give that person your attention. The second part of listening is concentration. Many of us are guilty of looking someone in the eye, pretending we're listening, when our mind is actually miles away. Also, when someone's talking to us, we shouldn't interrupt them or just be thinking about what we want to say. Hear them out. Listen to everything they have to say before you respond. The third and probably most important part of listening is consideration. This means using your heart. Really care about what that person is feeling and going through. Don't just hear the person's words, but try to understand their feelings. People usually know if we're really interested and care about what they're saying. This means we're even willing to change something about ourselves if it's hurting them. Jesus Christ said that if we really listen and understand what He's told us, then we'll actually change and start doing it. So why not listen to your Maker today? He'll help you care enough to give an ear to others. So not only will they be happier, but you yourself will enjoy the success that comes from being a good listener. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Fire.
Tell first class na vale le pero Mr. Tenary hey pati popo awala ba ne eva mga pelo ma shay sele yo le sabi la follow le upinga ma way fole ang ay mo singa yem mama sit mo lang uso Katerina lega sa Josefina malestiti opia sauti au ne ya full mo fika to make you pa my uta shit so wanna find the merla la fanga tano ika manuna saki mai ya all the dirty bullet red wines really well ganja pagasi ni mai malabo po elava ul covid 24 elava ul covid 24 Sang Pero vaya de sang me ponele Mulu mai ile música Valele ai pesho mea Si e no rimba Yo tapa pe oni apa au Valele no more ea Valele no more ea So nga papatuloy may lapis na pala treble Awa ang gali repo kapag yung pali bubo o ba siya may shake yay bit Why yeah mula may uwa na yung John Wayne E papa ding ding dang ding na dang dong Vivela dance mo ba lili siya imay Sifu isa ito nga po umatu Awala mal kita nga tapay oil expect Malo po sa pa wili dam dili do Fino and malaw kalit pe meka miki mali jungle Shwelo malaw tahi na mali mapule o lupi Vaaya o nai pia o shala o ngungu Ang mga oil ay o shala o ngungu Elava uili abasamo Elava uili abasamo Yo peme ay almalele Fi ay tokengi Sibakok kamay Muluin may ini musika Valele ay pesyo mea Siye nung rimba Yo tapa pe oni apa au Valele nung more ea Valele nung more ea Música Valele ai pesho mea Siye nung rimba Yo tapa pe oni apa au Valele nung more ea Valele nung more ea Valele nung more ea Valele nung more ea Sole, eva mali pese, malo le fafonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Yeah. Afatono le tulai fitu o le taimi o whamarianga o asa whanau o le stofi nei aso limo se tema a mawhai o nei whaongaina le telefoni o matala telefoni mo oe tolu fitu tasirima i matolu o lo mo lewa no lunga tātou emaili i le on air at radiosamoa.co.nz le whaonga mali tātou Facebook mari YouTube o le Samoa e pū lea o e po whio mangana e wawina o maila whamia maswhana nei tai au te wila malo le sui fuan Alo lava soi patavai lau stunga le awa ai mai lo au va al nei tai au. Alo soifua. Ai molo ua vanoa ia ole aso le nei wa atoa ia le ono sfurma le lua tau sanga le tamale ainga. Ia e fa'afo ia i pea le vi inga mal fa'aftai le atua ono na lofa mlo na anga le lei. Nei fo i tau sanga to e fa'apopo le tamale ainga.
Aftai le alofa le atua lo ova aia pea lona soifua lau le lei. Tono lo mātou ai. Ngā whea ngai ei pea ma whi au mga luenga. I le aso ma le aso. Ia. Le asa aungi whaingal papa kiwa siali. I le pea maangawa mai le ngei aso. Ai awal vave ka ua ia nge kai au. Walo anga nā ma wha amani anga nā e momoli aso. Au le tina le mo te wila. Ia masia ma whanau uma lava maanga children. Ole te male a inga e mai le afio anga o ngā ngai fole whanga mati a vea. Ia mawailo ai palauli. Ia whaaftai tele lava molo o awanoa le nei tae au manu ia tele lava lo tau aso. Whaaftai. Ano te wila mani le nei tae au. Le nei tae malon sui fua. Ka nei tae? Ia. Ia malon sui fua. Oi ia. Whaaftai au molo o awanoa o tai filto wa se tonu. O le whamanianga malo whaanga o sasi po i le whanau. Ma Israele o mai po to e tangata para si upo o mangele. Ia mai po o le aso nei wa aso e elo rima sulfitu sausanga. Tere nei sausanga upo ina mo oe. O le tara le tusi le tinami o le lei si lon tau venina. Anga le atu le tuam to e whapopo nisi aso mo oe e te o la ipea ma sausi se o whanau mo whanau ala o whanau. Anga leile tua whaamanuia i ngā ruenga o nei aso alo whaangana mo le atu louti nā i Palmerston North o tuangane mo uso lo i Australia ma Amerika ma Samoa ia ai siri ai alo whaanga o lo tinare nunga leine o nita fine aso levi. Pastaita vai mo lo ua manoa matou va se tau whaamanuia le tua i nei aso. Tēnā witina mani a whare nei tae au. Cornelio, talofa malo sui fua. Ia, malo sui fua rau fioga. Ia, ia pere alofo le tua ua unia mai. Le aso lo was whanau. Ia. Awoi, alo waso sui fua ngei? Ioi. Woi ka whewhe ia kongirio a koalo. Wa whiau kausanga? Oa lima sfulma le valu ai nei o tausanga. Le aila o le ufa mni atu na tasha mani wa whanau lo waso e fua Cornelio manguia e ka lo whai a kongirio manuia lo waso e fua Cornelio whaskako barbecue wha more mone a ore walau ria mai mako wha more mone. Tula e pa malo le sui fua. Ia, aftai lo sunga le hao te vai mai se foi tausala o tae au. Lo sui fua. Ia, e vi ia lava le alofo le tua ni nei aso. Tasi foi o grandson. Ile o Taylor, Oe, Wayne, Seau o Tara. Ia, whaftai e lofo le tua le ua e aulia le sifu toru ne o tausanga. Tai e lofo le tua le tausinga na iau mātua ia Wayne Masita. E mai se foi o kwen pere o le ilua ma whaiupu. Ia, whapena fo ia lo whaanga o tātou ainga mai Australia ia maniru sira nei. Ia, lo whatere atu foi lo anko ia tuna ma Sofia ma le whanau. Ia mai se fo ia sa mo tata li fafu ma le whanau, sa mata ma epi ma le whanau o mapusua o pena fo tu fine ia ai poi ma pauli ma le whanau. Ia mai se o anti o tia ina mai solo isi. Ia e fasi sida ia fo ia lo whaanga o lo kwen pare o tu le poi ma melo ma. Ia manuia lava le atuanga lo sfuto tau sanga whaftai te vai ma le krudo Tai la botela pa mo le fone le tai au ia le le o in fam le ngalo pitope. Lo ia taso fa manianga lunga le apia folinga mai la faele fenica. Alo faanga ma fa manianga mo le asa soifua o le uso. Se sunga le failaunga ia le au tupu e siu. Manuia lo lima sful fatau sanga fa manuia tele le atua ma tue fa au popo nisi aso ma tau sanga e tele lo soifua. Fa tai fo ilo alofa ma fautua ia tiau. Alofa ma tatalo ia iai pe le fa malo longa le atua mo oe le uso. Lo faanga mo oe ma le to olua ma le fanau ma le ainga. Fa manuia tele le atua. Lunga tato i meli whaamanuanga o le aso whanau le ateli i a Tyler Boy Seau. O nei e ato ai lona se fulu tolu tausanga, whaaftai le atua mo nei tausanga e tele wa e aulia. Ia toe whaapopo nisi tausanga se tele, ma tātou te mafuta ai.
Whaftai ia oe le atalii, mo lo walofa, ma lo anga le lei. To anga i le lotu, ma le aonga, and remember to always put God first in all that you do. Alofa anga mai si au uso to atasi, ia keni, na iau tua whawhine, ia pe mita, whai upu, whe puali, ma alana. All grandparents, ia tuila epa poe, me Roma, ma tia ina, ai mei se o aunties, ia Luisa, ma tia ina. Manuia lava le aso whanau le atalii, ia Tyler. Le se whamanianga lunga le ape fōlinga mai a aitasi le tuwala. Whamani atu le asa whanau o le tuangane, o le ota, sale kai, pausila tui, o le one, ma au se tālia. Ua atoa le solo na ono se fulu tausanga, wha amanuia tele le atua. Ei, ata vainga o le pau i o tatu whamanianga lea awa. Ai moi. Ioi. So le, ai, ele a ina. Okay, so le makul whamanianga mai a aitasi a siu papa, sevili male. Ne ai la tawai le i o mai i le makia le i o. Ne le i o mai mfuaf. Vi ele tua wa ulia mai nei le so, lima sumara iwa ato mai ele lima. Iva, o le lona, lima o aso le masina lona iva, o ato ai le ona sule ona tausanga, whakari aso ki kilo. O koe whamanguia me asi upapa ia i longa aso i fua. Vi ia le tua, wa o au lia mai nei, le aso lima o setema, wa ato mai ai lo ono se fulmane ono tausanga, wa utiuti tono le matu, a inga mane kane sia, alofaanga mai a Nana Josie, sanga tuli pia nisi aso tele mo oi maria lo aso sui fuaringi aso sang pa manga ia foi fenga nas fanga ulia so sa wa ia papenga nga fai se meta vai. Happy birthday to you all. Ota esa ota matata. Ya le lei ota famlia ko manal nei tai ha. Hello. Ya le lei. Ya le atunu pa wala mako me alo farka kon pese mo tol nei tai ha. Cornelio le foi ko vidi pe. Happy birthday. Dia manuia lo wase for nia so pese le fa de tole purenga mara fainga rega. Ala bede sa bolo mara po kala me maro le tai mo ni tele la foto as fa na mo ni le aso ni fola. Whaftai lava tawai a nei aso o whaamanuia le graduation to University of Auckland, e whaamanuia atu ai i le tamaitai, our beautiful and amazing Vaea e Marilyn Loeva. Whaamalo whaftai vi ia le alii, ia o la whaanga mai lau e kalesia, e whaka asai wiri, a sunga to ina a mafutanga whaaleanga, mal whale tua e tina la ia whaaleanga, ai meise ainga umalava, ai silisili, na iau mātua, le awhionga ti a kono ya Moroketai, lua iwa malwhaletua ya Meleane, lua iwa. Also, congratulations to Sister Mary Berta Waterhouse. Congratulations to everyone graduating today at the University of Auckland. Mālo lava le taumawhai, mālo foi whaia nuu a inga mātu nuu. Whaftai sa moale nei tai au, ia manuia lava singa o le aso tofi, whailoa i le alofa ma le anga leo le atua, nei teimi, alofa tele atu, soifua na ia manuia. O tupulanga sa mo mai e whaafia fia, e whaava e sa moa i le atua, o lou whaasi no manga lena, sa moa e lo ua tu upele, e pele pea i lo ua nganga, tupulanga sa mo mai e whaafia fia mo le au mai moa, amane ne lau siva ma whaali o winga tau sa fia, se mai ala ia tene sa mo tau lele ai ia ne loa, e o le sa moa, o te mita mita i le vasa loloa. Matine Samoa ia e mana tua malu e mafita o ainga
Ua o soulu mana I manuia E mawai o ele fia fia Ia tu mawile tu mafina wi melele E sili le amo I tamua Tupula Samoa O maia e faa fia fia mole au mai moa Faa mane ene e lausi Papa faali o winga tau sa afia Se e mayela ia teine sa motau lele ai Ulia ne loa e oa ule Samoa O te mita mita I le vasa loloa Tupulanga Samoa Maia e faa fia fia mole au mai moa Faa mane ne lausi Vama faali o winga tau sa fia Se mayala ia teine sa bota ulele ai Ulia ne loa e oa ule Samoa O te mita mita I le vasa loloa E oa ule Samoa O te mita mita I le vasa loloa Ole Ardas Travel, o lau company e saunia umau tāpilanga mo so se malanga. Ole au nanga e tutongi ei pasese faletali malo va ameli cruise mo Samoa male Pasifika. Matau ti o le tau ngofio pasese o lo o iai le teiminei. A e le tali toru susu mai I le tuatusi tasi valulima Great South Road I Manurua. Pe vili mai le telefoni tolu iwa lua o fa o. Tolu iwa lua o fa o. E mauti doa nisi wha mrianga wha pitoa, pe a e wha iloa o le Radio Samoa na moa le nei wha salalaunga, le Ardas Travel, le tali mo au ta penanga mo laumalanga. Ua te tala le la fau o le Deals Direct I le aso tofi aso lua se fulu iwa o kuso I le tuatusi limas fulu Love Group Present I o Tara. E te mawai o loa mo lauma o ta pei o mea fale, umukuka, ka peta, mea whaingaluenga, maisi telo o loa. Vala au loa le Deals Direct I le lua tasi wha iwa fitu o. Lua tasi wha iwa fitu o. Ta tala fitu aso mai le iwa le taiao I le fitu la fiafi I le limas fulu Love Grove Present I o Tara. Mga umia se maa mga kosyo kingalay sa mo. Sisi le Lifestone Headstone Life fai le lako fa piko mo maa e lalo mai le lima afere kau. E mafai fo inga lafo sa mo. Vili leong se lau kasi valo lima iwa po le website o le lifestone.co.nz. Fa iloi le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua ile nei fa asalalaunga o na lafo lea o le maa fa amanatui Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga ale Pasifika. Ua whiololo le pisi o tātou wala te tele, awe taawale le taimile nei, tātou lunga Hill Road, o le nā foi ua le mū le taimile nei, whapena Lincoln Road, ia male mai tau watu I lunga foi o le tātou State Highway se fulu maleono. On Great South Road, o le nā ua amata na pisi tātou I le vau Ellerslie and Penrose, whaamule mule awe taawale utangia le vaenga le nā Eastern Motorway, State Highway 1 southbound, le nā ua amata na pisi le vau Mount Wellington Highway and Highbrook Drive, I le taimile nei. Southwestern Motorway, State Highway lua se fulu northbound, amata na pisi tātou mai Mangere Bridge, ia whaasolo atu le Queenstown Road exit. O vaenga nā o le nā ua pisi le taimile nei. Northwestern Motorway westbound, ia o le vaenga le nā ngā iatu fo'i I Waterview Tunnel, ia ma Lincoln Road, ia o le vaenga le nā ua pisi tātou le taimile nei. Northern Motorway State Highway 1 northbound, ia o tātou la lea a ngai mai Auckland Harbour Bridge, a ngai atu Constellation Drive, o vaenga le nā o le nā ua amata ona whiololo le pisi le taimile nei.
Southern Motorway, southbound, o lea wa mai tau atu, i le vao Green Lane, po le vao Manukau anga i atu Green Lane, maenga ia o lea wa amata o na whiololo le pisi le taimi le nei, so aveta avale, tautu ana lava fo i tu la fona masani o la tele a maise, o le sawa i lunga o le tele a maise fo i o latou o lo whaonga aina kolosi ma vaenga uma sa valia lunga o le tele manu e tele whainga malanga o le nei tae au, ma fata mai mea whaafonga mai le malu le tae au lo Radio Samoa. Música malie awe fefe mana ya sivae Música malie awe fefe se mai ona tene Usumai la pese malie Sika Maria Mile 5 Stars of Fafi Fanga Radio Samoa no Wotoe se fulu Malitasi Milo Jono Jono Talo le tu la valu al fata fitio taro talo Samoa ni fa so le tal valu e le tayo nei fata smile fanga le no ni pulu jimana tasha mo le tato li puti fo nei tayo. Ia fatalo fatu la wafionga ngalu malimana le tayo fia mo oli le nganga ile tua o tato au dia fo le fata fitio le nei va sa malo so fo manuia. Ia fo manuia po ima le langi mai te oile. Sala nei tae au, whapela I foi leava man whaalala le sunga leo e tawai li tātou team, mā lua le tae au, mā lo lava le soifua manuia, mā lo le folau, pa foi la li inga le rilo o tō soifua tautua I le nei tae au, si o wola vai vai, e mai se le soifua lau leo le tunu, tawai le nei tae au tātou tēnei ai, mā lo lava leus. E se le matala si roga fo le tua so le fo tae au, le mo lu se fo mia mo ma to wola, ya se fo la le fo le tunu. Ah, ka ko fa ka fikina wala fo le tae. Tapi I ta vai mko le leo ka kala kiu kere ile fia il kai au ni ma ngai su sulu ni ma ka mo fio de la. Ai ko ki ke si le la ma lulu ya na va ai sen ma ngai. Sa no yemo tato di poti le tae au, fa mon bon. Sai ya ole nanga la vai tasi ile sunga le tavai tatu fa foi le vi inga le li. Sa mo le tunu pele ya fa felo I foi le ava mal fa lo le ni tae au. Ma lo le soi fu manuia, ma lo le folau. Au na tofia le tua tos fata fai tau langa le fio I patele, ta mai tai sa, ali felela, I le ngata I lea, su foi sunga I fa whenanga, o fa alpenga I le ngata,
fa pe fo i sea o e pikopo tai o e kalisia tai tasi malo lava le tautua malo fo ile o sai le vai tau tatu patalo pa masani ya fia tuila ma mota tapo inga le lewa ya sinsina le tunu malo lava le soi po manuia malo le po lau fa tai tele ile tapo inga pa ia malo fa malo o ke lo ya tato ofisa mal nai mangele le ofisa le tato malo ele ngata fo ile ya o ofisa taitasi al malo i Samoa ni sila mo mea tato patalanga malo lava le tautua tunu lunga la tele tonu whawhainga wenga mai se po ila tau wa mana wa mai ia ai mai se po i pa anga maasani lava tato unanga ia ole au pasi a veloli taxis ia male to tele lava ila tau po feo mo mai tonu whawhainga wenga tonu la mota tau singo tato matua malo lava lon sai malo le tau si ainga ili nei foi pai tau tato unanga male tulanga lo iai ia pasta ia tuai ile paunga ina pea la unanga la tama whanau vaenga e tau pea ona manino ia ai mai se lava ole telo ila tau leu pa ina lava ile tu fata singo ai talafu tu fata singo ai talafu ia telo lava ila tau tele lava ai talafu tai tolu tai fa ia au ole vaenga pele wa toi tai lima fe tai tolu wa fe vaenga fa pena ia o laua tu fatasia ia ai talafu ia o le tupena whawhaaru tongina o ai talafu nei e leo tai lava o na minoi nga i le tupele bua bele tāwale ia o lea fo i wato tongi ai ma o ai talafu lo no binga o ai talafu iai a whai o iai le vaenga ma whai o na tu fatasia ai o le atu fatasia ia o ai talafu o na tasi o lau me tongi o lau tāwale ia o le wakiria e se mai o ai talafu aia manatu lava ma ia e manatua ia malama le i whamoe moe mai na uma lava i le tūlanga o le lelei o lau financial profile o le tupe moa, tupe whaasoina lau bank statement ai maise le tala anga o lau swafa paenga nai tauna manino lelei ina ia mawhai o na e po inisio la tau ma na ia la tau trade-ins ta vale tai suru balu e tausanga o ta vale po le lua sfuru foi ia tulanga lo iai te le whaale tonu o le profile o lo iai io vaenga nai te tau na silafia le e le mawhai lavan whaatino ina pe a whai e le se tātou tupe e toni iai a tātou loans pe ona a iai tulanga la tula i maritele o nisio ai tālaku o vaenga li tātou trade-in wha manatu atu o te le whaataua ni tā vale trade milo tātou ai e whaatau atsau tā vale e te au ona mawhaile no tsosoani e te oi whaari tupe lau trade lea ona winga fai lava i lima se launa o faina e o atu lava i le tolu afe e mawhaina watu tina tupena i lo au pe a fai e whaatau so sa mai e te au fua le beli o lau tā vale i le tausanga conditional tā vale ia ailo le tauna e whaatau ina le tā vale e whaatausanga tarwai te lava nao tātou o lo iai le mana tuvoi lea o le tau whaatau inai e tau lavana tue lata iai e le iai e fua ngai i le patua o le tāwale ia kilomita o le condition o whaonga ina o le tāwale io vaenga umana e tātou ai le e te tātou ngalvenga whaatino ina pe a i le fina ngalo iai o lau lava pule paitalia o le ama whai e fo in whaatino ni a tātou ngalvenga pa tele tātou pamkalanga wala umai le tātou ofisa i le lua fitu o wha o lua fitu o wha o lua fitu talanoela o whaingalvenga fa pena foi tātou nutua oi i la tolo o papa au whawhato o kilani o vau se lau chi mana mertasi o vau se lau whaonga lua o no lua tasi le tātou telefoni a walau fua na mo nutua oi pe te suma mari umai e tātou tua tusi lua palu Atkinson Avenue lutu vau Atkinson Avenue nai o tau o lo ili tātou unanga whātau wā suma mari watu anafi se tamai tai pārani walau watu mo se tāwale e se lava le tāwale no siri ai ia e sa tala i el tātou mahinga a ngā ia tua nafi test drive le tāwale ma le sa whātau ina i malonto o lua le tāwale a nafi o vaenga nā test drive tātou tāwale e mawhai e na i loa tala anga atua ma isi vaenga e tau whaamala a tātou tāwale pou ai mo te minei tawai whatai tele whatai mo le avanoa whamani tele le tua i ngā wenga ne koi whatapiti o ne vai aso ai mai se lau whatau sauna Samoa Pasoi kuia. Maria le nei aso ma fai wala whenga iai a tau tō moru e Samoa Sfalima i watolo a moto e whae le valu taru tala ma Samoa pēr tāra valu le tai au nei o le se furu nei le tai au a pēna whai loa atu nei le tai au o le te milina a matai i atu e sau ninga
Ia o le tupua Maori, ia o na tuna toile lona o le o sanga tu mau. So o le te mau an tu po kala menei tai o tasha. E tu se mo fa sounding mo le success po le o le a tu le mai le tupu Maori. Ia fa so lo tu sounding o le fionga le tupu Maori le o tu malo. Na pau na pau ba nga e le fai fai no te mine ke lo po se tulanga masanya ia le tulanga fai lo ina o leo la su tulanga tupo Maori sa be fai lo al te mione awa mo filfidia awa langa le a matala ile le fai lo ina ma le o tupo fo le la ine ia na so lo le ma le a cho so dingole e fa tupo Maori Tira ngono le tasi nau tūlanga o lo o tuli mata ia mo foi e lato o lo anga. Ia tia mai sila foi e tato o lo o whaalongolongo atu ia ma tuli mata ia po aile o le a avea ma se foi e so se e mai foi le no foi nei taimi a mai se foi o le tu malo ai o le fionga tu. Ia le lei so o se fulu nei tai au a ne te wai ni se malanga lo e ngarua hia manai mai nga e vai o wala la antapuni a to mo le tulanga o le toisauninga o le fionga tupu Maori. Ia le foi le no fouta le ia pe a malanga lo i nei vai nga ia fa mon mon le maro le tano a le lei o le Afrika ko fa maro ski le ka malo lava matua le fa malo ski le ka au ia fa malo ski ia o maro fa malo stino so matana mai sa mo le tai au fo Alu Lunga Yoi ngoi mai sama ilima Luma Aya Ia Alelelele atu tafa Aya Le spito Ya se Lunga Naya Alu iluma Alu Chua Alu iluma Sao chua Naya Alu ilunga Yalo Alu ilunga Alu Naya Kapa o male paki la stofi Yoe Naya Luma Naya Famalosi Awoya Naya Yo Alu Yo Nal Lunga Espito Alu Lunga Awoka Sablalo Yo Alu lo ya makwa yung ngai Yo Ngai luma Aya Sawi chua Aya Woohoo Alu Dua Tolu Pa Lespito Dua Tolu Alu luma Tas Dua Tolu Alefa Tasi Dua Tolu Pa Dua Aile manaya Cosa fulu Malo fa malo lo si Se fulu se kone Manava tasa isi sonu Manava i fafo Te tasi tonu Ia kasi masau mai fafo Malo fa malo lo si Tasi lima I fatolu amo Radio Samoa Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whaatalofa ilo tātu watunu, tātu whelo ai fo i le nei asa fau, i usi mai ale whaafonga. I le telo tau sanga le tautu aisa tasi o tamari o le atunu o le malo. E ala le mtanga aluenga o a onga tālonga manganu e pe ansa vea i masatasi o ofisa siri langolango.
O leo wa toi uru fale le tō whānu atua se umanutafa semi berive e pati, e wha a waura na tautua o stangata whaingarua ngā le malo. Ina ua whiriwhiri ai e le kāpeneta e vea ma ofisa siri mua, o le pūlenga o le mtanga luenga fau o tā alonga, ma ala ngā oa mō le fia tangata. Wa wha ailoa le ofisa so upo le malo o le whai o le whiriwhiringa, ma wha mautu i le whono a le kāpeneta o le vaio sa nei. E tō fia lua atua semi perive a vea ma ofisa sili o lea mtanga luenga le malo, o lo a vea ma whau fautua i le ofisa o le ministau ngā luenga te tele, ma whela ua inga le malo. O se tasi o whiriwhiringa ua wha mautu i se whaai unga le kāpeneta le vaio sa nei, o le wha urulunga po le ofisa sili, o le tasi o mtanga luenga fau o wha ingoina, o le mtanga luenga o ele mafua ngā whanua, lea ua tango fia umai mata uputau ele o le malo. O le tōwha ia urungia pe telo ka vesi sa avea ma wha urulunga, o le wha alabu putonga ele a Samoa, o se wha alabu putonga tu ma o te le malo ua tu whatasi, male mtanga luenga fau ele mafua ngā whanua ma avea ai lea tamali, ma wha urulunga po se tasi o ofisa sili. E tele nisi o mtanga luenga mau au nanga le malo, sa tautu ai urungia i tausanga umawai, a o le whiriwhiria e vea mapule o le wha alabu putonga ele tunu, le Samoa Land Corporation, lea ua le to iai, ai tu ngā ruenga tau whanua o le malo i mta ngā ruenga o ie nei. O le vaengo ele mafua ngā whanua sai le mta ngā ruenga o puna oa whaare nā tura ma si manga, whapea ele o le whaala tonga le este te tausi, wai lalo umanei o le mta ngā ruenga fau o ele mafua ngā whanua. O tāpenanga o le whanua malo o le taupunenga ia o ke topa o whaailoa i tāpenanga, le mua wha ngā solo nisi o whonu tanga o le te tala le whonu au tū mō tai o malo o le tāpulenga. O le whonu e tala noa i na ima tā upu iai a te tau, e so o ma le whonu mō tūpulanga te lavou. O le whonu tanga te tai ma whonu mō tangata o malo o le tāpulenga, whapea le whonu tanga mō ma tā upu tau pisi nisi. O le asos furu varu le asos furu iwa o ke topa, e whaia mō mua ia whonu tanga, a o lumana i le aso luas furu lima o le lava masina te tala aloa i ai, le fono a malo o le tāpulenga, le o le ama lele aila na mai estete le tupu o peletania, i lona tūlanga o le whaurulunga o malo umo le tāpulenga, e te tala lea whaata singa. O le saunanga whala o i tele mai le tai o le malo le fionga i le pālemia, le fionga fia me Dr. Naomi Mataafa, e whaalawi lo ai le nei vai aso o le tātu o tunuu, tūlanga o iei tāpenanga, na ia whailo ai ma le autu o le fono, e peo na whaamatalaina le ngana peletania, One Resilient Common Future, Transforming Our Commonwealth. A whaaliriu tātou ngana o le whaatau o le tasi o le whaamoemoe mo se rumanai, e ngā whatia ma whaawa wina, e ui le te le whaafitau li le vāwa ai lea ni awala, e au pito sili ona le leia ilo ai, le whetala i matoe fuafua whaai unga, i le tofu sao uma iai o le tōtele o tangata. O le masino o kuso le tausanga e awhifu se lau fitu whaa, na vea i Samoa masui o malo o le tāpulenga, ma ua limas fulwhai nei tausanga le matua o le tātu o tunu, i te tonu o lea lio o malo o le darolangi. E leo iei se fuafuanga i tāpenanga o le fono o malo o le tāpulenga, e iei se amanoa whaapito e whero i atu waita i tai o malo o le amalanga mai i atunu e limas furuono, i pūlenga anu umawhio anga o le tātu o tunu leo wa ave iei atunu te tasi, e au tu iai alatu tāpenanga i le whaamatanga o fiaina o ai mawhawa ai. Na whairoa le atulanga i se whinangalo le teitai o le malo ina ua whesiringi e tu stala, ina ua whai ai mo le teini mua sana whaalawi loa lautele, e ala i se saunoanga i lo tātu o tunu, e whailo ai vaenga uo iai tāpenanga le malo, mo lea whono tele whaavao malo i le masina whong. Ele o iei se fuafuanga aloa ia, ai au te manatu ele ia se tunu ue ele fia mo se avanua whapea, whaifo te inga o le tupu o Petania, na mai alo na mana o ngā ona o lae fio i sium, fia mo se avanua e whailo iai ma le nuk, ia le fo ilau fuafua iai. Ai o le amau atu ia le fisiri. Ia, o le me whaingo fia o na whai, pia whapea e mo mia. O le tātou wā ia tali malo, o le amana ia foile o atunu ia e o mai.
ia ai tātou te le whaamalusia fo. Se mai se fina ngalo o malo pe fia sia latou no ia wa adopting ia latou. Ai mea ia tau fono. Ia e pe ia fono masan registration lava I forums SS. Lava peo ia inisio lo fia awa I fonta. O tāpenanga le malanga taualoa mai Samoa le tupu o Peretania malana masiofo, o le umu whaeroa le pālemia le fionga ia fia me Dr. Naomi Mataafa, o le awha mautui se teimi la tamai, ai o se tasi o ia por kalame, o le awa whaatupu, whaapea se asi singa I se no fuanga o tonga la au, I se tasi o fio anga walau tongia, I le tu malo o whalea lili. O le umu taunu I Samoa au soka mai Amerika Samoa whaapea tonga malea tukuki, I le wha moe e tau sini o le vai mua le tāmio sanga sa Idi Avanoa, mo le ipo le rolangi le tā longa le nei o le soka. O le asfareide le wha ungo le nei vai yaso o wha moe, e a matai lea tāmio sanga e whia le malai soka I tuana I mato. O le atala malai ai le tā longa tonga malea tukuki, so ai ma le tā longa Samoa ma Amerika Samoa. O au e malolo o le awhitau I le vai ngalo na rua le tāmio sanga, ai o le au e manu malo le ata alo e sa idi le au e sa watu I le vaengalo na lua le sa idi ngā vanoa mo le ipo le langi. O le vaengalo le tāmilu sanga le ata alo ai le au e manu malo ma au soka malo lo si a New Zealand, Tahiti, ma Vanuatu. Ia mao le masina fo o ke topo o whatu langai le vaengalo na lua o le tāmilu sanga sa ili a vanoa I le soka mo atunu o le Oceania e peo na tau vai ma le au soka aro tātu atunu. O tala nao le na yaso, soifua. E silia ma le se laufala o loa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau no I telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power whaapea le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga I Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala umai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a Lapi Mariner. Mau pelo li tio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. O lo o feo lolo pea le pisi le taimi le nei ave ta avale mo tātou nisi ne o vaenga o lea o lo o wale mu fo I le nei taimi o na o le pisi Hillsborough Road whapena fo I Route 5 ia ma whapena fo I Hill Road o na o lo o iei fo I la se whaalawe lawe tau ta avale I le vaenga le na Stratford Road a lata atu lava I le vaenga le na o lo o iei le fisaula inga o ala fo I tātou te anga I atuai Hill Road ma anga I atu lunga o tātou motorways o inala o lo iei whaalawe tau ta avale se utangia fo ele mamalu ave ta avale ile nei taimi o le tai au lunga o nisi o tātou mga ala I o le na o lo so lunga le lei mai lava ile taimi le nei ai pei lava fo ina saunu atu tawai mo ila tau o lo anga iatu ile whaitu lea awa fo ile anga iatu ile toe sauninga o le tupu o Maori ia ila tau la o lo o anga iatu le State Highway Great South Road le nai ngaruahia ia o nisi ne o vaenga o le awala o le atapunia mai le awhasultasi le so Market Street and Star Road o le atapunia I le taimile nei River Road foi my Duke Street anga iatu I le vaenga lana Kelm Road ia o le awhapena foi na tapunia le isi le na o awala I le nei foi tai au ai mo tātou awhapea o le atu e suia le ala te whai malangai ia pe awhapea o le te anga iatu whaunga ina Huntley ia o le whautuanga mai le tātou waka kotahi mo tātou e mawhai o na whaunga ina River View Road ia and Hakarimata Road mo tātou pe awhapea o loanga iatu I le nā foi I tū o le atunu o le nei taimi o le tai au nisi nā o wha I loa mo tātou ave ta avale nei taimi o le tai au o tātou au kilani nei ia o le nā lava foi o lo so longa moni lava le nā wa amata na pisi o le nā o lo le tātou I le nei taimi o le tai au tū lai mai taimi wa se fulu minute te ai le tū lai valu Malo soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa.
Lua se fulu male tolu leo te wawa ia tua iele vela le esa mora nei vaenga o le tai au o lo tu mawinga langi le leo le tau le atunu tau le lei mare whanga salonga o le te wila le nei vai aso e le te me pa wai timu ni so pahenga o sa moe ne so tu ma lua se mora iwa ma lunga le vela le esa moe ne so lua se fulu mare wha e lona maulalo tato la malanga i sa mora nei aso ma ria lama whainga malanga le lofa malanga le lei o le tato matai le langi wawa atu le tau i Australia. Good morning. Malola pa sa ifo manuia pa angal tato pakalame so sa vaenga Australia lo whafonga mai ai le marua le tai au le Radio Samoa i le pawai atu le lau mua Canberra i walo iai i le marua le ne vaenga le tai au o le whaasoro no se sulu mātang o fia le lalangi le leile tau whaasoro tuena mawhana whana le vela fo i luas fulua i lona maulalo ono luas fulua i lona maulunga ono i lona maulalo o le wawai atu sini Australia maloro si fo manuia pa anga umana pa le tato pakalame so sa vaenga o sini Australia nei taimi o le tai au ngau kia le ongo mo o kou kau whaise breakfast ma ia fo i nga se sulu mātang o fia le lama o tau le so se fulua lo il malu lulu nei taimi o le tai au pe tai o le au atu le vela e le lua se fulmala iwa i lona maulunga se fultolu lona maulalo so ka feferi le velari o le mele o iwa ngai o Australia ri melpone malo se fo manuia se fulona lo il malu lulu mo o tau nei taimi o le tai au o la fasolo ina awa pa utimo ini so taimi fasolo po nangi malo si marsavili mo watu malo so savili ile awa uli male fia na nei mana ilma fan los fulua i lona mawalalo sfulim lona mawlunga sfulima i lona mawalalo o le teno isi maenga Hobart los fulu mawlunga ma fan fana Perth Australia so le malulu ni sfuluona mawlunga malulu Brisbane Australia so ka fe o la fasolo awa le tau mo tau luas fun mal lima mo lunga vela mo to le sos fu tolu lona mo lalo ya mar su suru mata ngo feel lai Darwin vela fo le tolos fu tolu i lona mo lunga fa mawina mo le nei fo i stofi tamaki makaura au kinani no fa sa longa Radio Samoa pa vai atu ya le ma nei ya su suru mata ngo feel la nei time le tai se folu olo el malulu ele nei time le tai tu mawinga langi le le tau awa ni so temi tu ma su fu ma leono mo lunga malulu mo tato le so tasi lona ma lalo tai au pe au dia o la faselo foi ina awa olang de dei tau mo tato fu fitu o le mo na o le malulu mo tato tai au pe au dia faselo na awa o pe timoni so vai au kinani le sto na mare ma fana le sto na fu viva lona ma lunga faselo na de dei le sa so fu so lo so lolu o le na va so lo ma ya to fa ma bonga o mana le abai tau o tu ina mai le nei foi taimi o le tai au o tu mo o le sa mo fu lima i wa toru amo le tunu ala papa au ni se vai lo langi tel tonu lo mo ia mai il tau mo tau ile nei sa fo ta to sabalia ya a fa MC ta to telefo le fa fit for now ta ta mai sa mo nei vai aso o te popole o la te fa sa la wina mo e ta ta le sa fu mo le o le so male fitu ile po ana nei o to ru o ta mai sa mo nei vai aso le ta valu ile ta ya ya na fa fo ngana tunu ya le fo ma to fa no no ta na mai sa mo nei ta ya o la pisi le tunu ele tulango ele te wila de foi vai taimi ia pe on tatu ia on vai aso atoa le nei te lunga ia por kalamo te wila ele tatu misamo patron te ele Paul astronai ia fa mo fam de le mai mo na tu ona po le sa fa ele premier night ia ole avano sa mai sa mo sa tala le avano le sa fa tu ina e tu le Friendship Park le tu al farol balo on mane na avano na mo le tu foi mai mo ai tau sala sa mo fu lima le la filia ile tato me sa mo lo filosofa so o vola de galo ia o pola sto nai afol lima le fiafi ia wa le crowning night na ia pola filia ia tato me sa mo la tau fo le really sa mo ia mai wale mai mo le tro so stuff ne ke no pe Ioi. Malo le e a fo i ole e ile vaenga ole afol valu Olo jova va le por kala mela fo valo le stato por kala me tama ai ngolo ai vanga mana ia no fai tawana pola tu le no le tu ele ngata ile ala tala telefoni ia fa pena fo ia no on Facebook e fai na comment mai le tu no fai tau le tala na po ile lunga li ina o fa tau na fa le fo o atu la le lunga ri ke le lo pala sanga lunga fai lunga le ceiling on fale ai mo ai la ia mo ka kupe o le no se mo ko se ke go po se mo le lo se la wafe le o ba ma lo se la wafe tu pena i o le lunga ri la le ne wo le lo pala me la fai ya no lo le ave o le il tu pe ya o le la o fai nel fai unga le le ave o le crown il tu pe ato ia ai kuor sa me no ngari ele se la wa ka winga mo o le winga fa tala nga voi le
O te leilo le lunga li po le mena yeso la mafau e o ave e leo. Ia pe ko mala ua wai de fa pe nga o mai se kupe o le na fa tau la fa fo. Ya ke wo mo i lunga ole tau lunga le fale. Ia msa pe nga ye ngisi sa fa nga ina le fale a wanga longa o ba. Ole a fesiringi la le tunu fo le wa fa pe la o fa mai le tunu a o ye le na fa tau le fale o se vanga kupe fa pe. Ole fesiri la fesiri mai fo le mo tanto. Fa maka ke alo ave leo le mai nga tupe tele pe ke kango ku uma o lua e fa o ngai e fa il ke le mo fa vela vele yeni Yelena ya wa ke le roba wa nga na ta fon taru titilo ye po na se solution ma se metona fai al pole nga tele ala fa lo tele na va nga ye pe a fa le va ole pole nga tele ala lungali le te fa pepe o ke u ku pe le bank nga fsiringiera la o fa tupe po fe ba nge ku pe ke de e ase mela o fu ke u akornga o balu se la wa feka la be a ke u se la ngei o le va aso ke u le lima se lau ia ma fa solo ya le fa pena ya ke we pesia na fa mong ya ka ilo ye se ka le lo se nge me po fe sa Elena yo ka ke le lo fo nge me o drug money at vai pe ye so na afianga so la to afianga fo ngale I ke wo ka mi mika kula le mala ku pele a fa pela o yo mi mika kula le fa lo a la ku ma wa fa pe la wo wa to we fa la fa ka pe ya o la ku pe au ke le lo la ko inga ku pe nge pe ye ngi va nga fo nga e detector e fa le o lo ma banks ma ngisi o kupe foi o money laundry po tupe o drugs o kele lope ese ngo tupe na ia malaka I kalava ko kongile ma mai foi le tupe lava ia ke lava mi mika ku e faila o ke nga kupe ala me ver ku sorry o kupe fa ka ngo marijuana o ia ri ka fa ya o nga ni ma fa ka ngo marijuana di ai sawa ya le lei o la tatu tatal no atili ne vanga la mo fola no tala tol telefoni il tanto no o la sela ngona ya te o pe fa ko fal fo la ku lungo ka lungo la e se lo sela wa fe kala o la se kupe ya le lei ai le lei ona usimai no fa fonga sa mo nei time on tai au o mo time o tato mau fa sa mo E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua whaatafa le tapuitea, ua whaaifoseu Samoa. E whapele tala o le tapuitea o le fetu o fiafi. E masani o na waaia inisi aso, a o le ililo ifo le ngoto le la. Ai o le tele o taimi e waaia ai pe a ngoto le la. Fai maito e ina o le fetulea e ta ia whaifo ngā seu o Samoa. O le taimi lea e sili mea ai seu ngā lupe I atutia. Ia, ma whaatautainga fo I le vasa atautai. O le taimi e mānawa ai ngā luenga o le aso. Ai mālo lo I whanua ma ainga. Awa ua taunga ngaifo ma lama ai taalise mai a nawa le po. Taimi o tapua inga matalo talonga tangata soifua I o lanto o tua. O taimi fo I e samai tama matausala Samoa, mo lanto wevanga. Fai mai o taimi ia e masani o na lalafo mafafatu ai la au, awale mga lafu mo whaasausau ngau le po. Iona po nei, ua whaatafa le tapuitea. E whaifo mai se unga isi, ai a mata se waifo isi, o na o suinga o leolanga matulanga o ngā luenga.
O Samoa Kerisiano mai ana mua, o le taimi lea I fuai lo lanto tua, silisili ese, e whaafetai ai lana pule whaasoa whaale aso, mai le tae ao e o I le afiafi, matalo si ai tō whaanga o le po. Manatua o lo sanga whaataua pea I pulenga li I mawhai pule I Samoa, le taimi le nei o le aso. E tapu ai o na toe whewa I ai whao fale uma le nuu e tapu ai le tua. O te manatua lo mantu a inga I Samoa. O taimi whape nei, e malu lo le fiafi ua tā maile sa. Ya, whailo fo I male tauwanga pe se lotu o le metutisi male e whaka sa. I fale ia I o mantu au tafa. O fale umao lo mantu a inga. Ia ai tapua I leisi e kalesia, tapua I leisi e kalesia. Ia a o teimi foina, e le tu mamaina le mantu lo salio, e whaifo mai pese a fale iei au tafa o mantu. Walu le talo, a o lea lava e lele ilunga le leo le mantu lo salio. Le aini TV po ni telefoni na whaalewe lave I teimi tapua I o ainga Samoa. Ai se wasolo mua ia ilantou na soifua maolane ia taimi Samoa. Ai na ona motu mai lava I nei, so solo ai male fuasaina I lotu afiafi. Wa ese fo I nei vai tau, ua tātou iai. Pei walo lava le au malolosi e ngā lulue, ai lafotasi I nai mantua no fofale le lotu afiafi e ngafa malantou. O isi, o le lotu lai fai tu tonu, ai ua amata o na ngā pāpā fangu, ma sa eule pāpakiu I fafo. O Samoa lava ia, a whaatafa le fetu o le tapuitea, la foa I ngā luenga, ai whaasangatasi e momoli le whaafitai ma le vi inga I le tua, ina ua e malo le aso I fe au mga luenga. Ua whaatafa le tapuitea, ua whaifo seu Samoa. Ia manuia lau whaasonga le nei aso. Malo sangone malo oka se mantango fio fa fianga le fio sangone ya fa mai eta to mo fa sa mo ke lo ke aka mo ia manga ia mo ia so le mo fa sa mo nei tai ai sa o le nei o lo ke aka le laina le na so no youtube sia wo o man geve kai mo so solo fa fo singa de ni fo so solo fo singa lo to fia meaning ole o tele lo le tunu mal fa fonga la fa no lo ngombenga lo ke akai o le tonu na le o tupu tu sa fa winga o so solo fo singa I lo to fia o le ko lo ko fia ko fai
e manga ia mo ia so de so ko fe ia langa vai foi sai ngai vele ese ai fa masani tanto i mena na masen mai nei tanto matu i Samoa sa ole le tavai o le tulanga na ia wale fo e mai tawolo na ia ta u le tulanga i nei i le tele o matua fa inga luenga mapisi ia e tu ai lole o nei fa na nei tamama tina matu ia afa pela o ngal tina mama tu le fa le talo mana i tamait ia le ala wala misi le si vai nga tavai sa le ia le fates mai se tawo ia Chris Molle fa marcha o nei ta ia tas Talo for Chris, ya, malo lava ya te ulfa malo si wa mai oe. Ni le fo le tura o wa mi o tuni fita o ye le fo manga le le tuni fita o mata o fita o le fo le tua ale la fa mai le mau de mo ta tuni fita o fa mai o ro fa pe o no fita lai mai o yewa o le na fa ta wina o le pa ia Israel wa o yewa o lo tua o lea o ia te oe i mea e aunga. O o tai ina oe i le ala e te ui ai. Ana wai mai o tadinga ia upolo inga. Po ua tusa mase vai tafe lau manuia. Malaua mio tonu e tusa lea ma pe au o le sami. Amen. O le tae au la nei, la so fui ni fui ni tae au i ngā luenga fui ma tute ma o ngā ni fui yaso, te tere iola, ne fui me fui malo si mo i tae tau tae au nei, fui mai, mai o au o Yehova, o lo atua, o lo o a o ia te oe i mea e aunga, o lo o tai ina oe, i le ala e te ui ai di frina, amen. Nino winga o le di frina, o le tu o le te au nei ai di frina, femea, o lo o ia te lo o ia te tato ia, i me e au ngā a di frina, femea, o lo tai fo ia, o lo tai o le tai fo e le tu i tato a di frina, i ala to te ui ai a di frina, ren tato te au ni, tato tato i loa, o lo tai e le tu i tato, i le ala to te ui ai, fa mei no la ia mani vai ngā muri le tato mo, fa mei, ana wa i mai o tō talinga, ia umporoa inga, po ua tusa mase vai tafe lou manuia, malaua mi o tonu e tusa lea ma pe au o le sami, amen. Femei atatu afape e adi frina, afape whalongo i le tu adi frina, tatu whalongo i le tu, tatu tausi an pola inga, tatu whalongo i le tu, femei po ua tusa malea, mase vai tafe o tatu manuia, peo vai tafe o tatu manuia adi frina, femei no lai man vai ngare, femei malaua mi o tonu, e tusa lea ma pe au o sami, no tatu a mi o tonu, tusa lea malea, ma pe au o sami ali frina, tatu le aso ne, tatu i loa, o i le tatu i mea e aunga, ma i tatu i loa, lo tai o lo tai e le tuai tatu, i ala tatu ui ai, ma i tatu i loa, tatu i loa, tatu whaalonga ma tausi an polo inga, ona, pera ia le alifrina, po ua tusa malea, ma se vai tafe ua, lau manuia alifrina, ma i tatu i loa, tatu a mia tonu, e tusa lea malea, ma pe au o sami alifrina, freni ia tatu mauna, ma tatu na fitea, famani e tele, toale tu mo tau, ka bless, friend man ne yaso fa. Jerusalem, no one of Papa, Pale, Pale, see me.
Taluana e whaatonu o uala. Elele, 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 lo atua. Lo anganga, peliwa ina lo uola. E ua mata mofi e walelei. Mea uma, taluana e whaatonu o uala. Politiwatoa, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Being up to date with our COVID vaccinations is a way to take care of ourselves, our elders and loved ones. COVID is spread between people, which can affect us all in different ways, some more than others. To protect yourself from serious illness, a COVID jab is recommended for all people aged 50 years and over. It's free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To book or find out more, contact your doctor or chemist or visit bookmyvaccine.nz. Talofa Samoa se o atinu pele. Ua tatala ina nei la mātou whale o loa o le leata i lai Super Red i le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Molo fonga tau mafa, ua maua nei le mātou talo fiti i le ono tala iwa iwa le kilo, talo Samoa i le 5 tala iwa iwa le kilo, whai mata i le 2 tala 5 sene le kilo. A fio mai loa i le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Po le telefoni mai i le olua fitu, lua 5, valu fitu, 027-777-2587. Lafo sau 5 selau tala pe sile hantu i Samoa i le vau au kusama o kitopa i so se lala o le Lotus Foreign Exchange. Ma maua i sau ato whaifatau e tu sia i le MoneyGram. Tu usau whamatalanga e winga i la mātou au aunanga e maua i sau pulau. A whai o lau taimi mo mole nei la mātou au aunanga e maua fualau mi tiafu MoneyGram. E iai inga whapitoa. Talofa o Salmasinga fale lua Tim Toilolo o le loia Samoa. Whapitoa la o nanga i mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Hapena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono i Samoa. Whaman mole vidi mai numera o iwa lua ono o tasi lua lua. O iwa lua ono o tasi lua lua. Whaftai. Radio Samoa's for lima vitona mo mara tau tuara nei foi mangana tai au mai ale pesele ala a sonne tai na mo tatou ia na mo mori na tamai tila ora le tai au ia po ka ko ole mo mori ngaka mai ki wa i la to o mana mori tamai ti e la to ole ale i o fala o ka mai wa polo ka no wala ia wala le fai nga ngar ka ya a mai ale pesele ala tai na mo tau ia na tatu tera no le ala fala tele tala wa le wa na o tau ana po atasha le fo e fai tau i nei tai au i le ngali ina fatau la fa fo te le lopo la senga luenga na fai lungo le tau lungo le fale le ngali na ba waile tino tupel na sape over ma lo sala ko se fulu wafe tupe ato e de jemela ngo fo e fu e alu lungo ka lungo lo fale sia ki po i si kupe fa penga la fa oka la fa ma le fa pe ege fo lungo ka lungo fale su ngale au po ngale le ve yo lo ale pa u e fu la ya ole fia su e fu so ol melan fa le lungali le video leo no tu leo avel tupe ol te leo le tupe na pawar ma sor salonga ol wa kalangolo ko nga ku be va pe na pawar ma sor salonga leo tupe mo mo fa to wino fa fa sain ai le lope sa on nga so le ala leo la tu te nonga afa pe tupe mo fa fa sain ku pe malala ya o le ground e lango le mo mai
ala a fa fera pa pa skupe a pe ke se kupe nga ke nga a inga e lungo ka o lunga a wa pe ke o ma diu se sin ke o kupe wa nga lo kupe o le lo po fe a ku le nga ri mo lo inga le o sa o la mo ri nga le ai mino le fa nga le lo fa a e ala se uma lang ka nga ku le la ku po la se fofu nga ya po la sa fofu nga fa nga ta ke wa ya ku ngei ka ya nga la abaka nga ke ai mo fa pu nga po nga le wala la me tau na fai ta te wa mo tingo tu pe fa pena e manga fo se fai na ngala punya la ba fa tai mo ni comments no on Facebook already and no way le me tau na fai ta tau sambolina tu mai tina awal ta ko pasele mo me punya la ba
taimile nei ia ole nā lava fo'i ua amata o na whiololo ia maanga i atu lava fo'i i na pisi tātou i lunga o ala tele manatua o le taimile nei o le taimi pisi lava fo'i ia ole li potilale nā mō tātou mai tau watu le nei taimi o le nā lava fo'i ia ua whaatumulia lava lunga o ala tele a mai se lava tātou le lunga o le tātou motorway a mata atu le vaenga le o tara o tahuhu whaasolosolo atu a ia le anga i atu le tātou off le nā endlessly pan miua mai tau watu le taimile nei ia ua whai lava si pisi o tātou ia whapena fo i lunga o tātou State Highways Fulma Leono le vaenga le nā amata ane Greylin whaasolosolo an Point Chev ia maanga i atu fo i le vaenga le nā anga i atu i Messi o nisi nā vaenga lewa mai tau watu ia ua maalosi lava fo i le pisi mai le nei taimi mbo tātou lo whai malanga atu i le North Shore Sunny Nook and Rosedale vaenga nā o lewa mai tau watu ia o le nā lava fo i ua pisi mai i le taimi le nei o le tae au whapena fo i tutono le taulanga au tū lava ia ia au Kilani Crafton area lewa mai tau watu ia o le nā lava fo i ua amata o na pisi taimi nei o le tae au whaamnatu lava fo i mtu alalo maasani alau polo kalame mo oe aveta avale a o le saunga le mu lava o le nā lava o i o a au tawina ia manuia tele fo i whainga malanga o le nei taimi o le tae au a e mafuta mai mai whaafongfong mai le malu o le tae au Radio Samoa O lo te atai comments ala tino le fa malo fa tele tino ale fa mai fa vale le fu semi ai wole vanga lu ngol ka lu ngol fa lo kia kia le vanga ai le ka li ai la male pero ka bo lu ngol kio wala la sa fa lan kiu ke sa lo pe ai fa malo fa tai la tino lu ngol Facebook ya ma fin ngala fa le fo nei taia okay so o tala na no mia pole a fole luan na fila oli na tusia ai lungo tala ale New Stroke Sedby e le tala fa au tala in lua se lau tolu suma lua afe cash na maua lunga ole tau lunga fale so $232,000 in cash found in the roof ole facilio lo ye lunga il tala lea would you hand it in ole winga le facility e te alu e ave leo pe no foi mo lu ma fa ngal na tu betele o te lo le facility le ale na ma fai on tato fa di fin ngalo le tino already lo ke le fin ngalo le bo tato Facebook ba lo va tai ya wa le lo ba ke lo amo sambo pe ma fai na lu ave le el tu pe leo ia pe fa polo inga mor ke lo fa la vele ne mal tam council fa ia wa ole fa mais pe ngalo le lunga le ele ai pa se sa mo e me final ko e ko fa fo nga ku pe le pa on me fa lo ngali le na ave le o mai le o tanto lunga le o se tu pe na mo fa ta wino fa la fa sai na wa ngalo i tanga ta sa la tu fa ia o le ba pa ngal kala le la to ye tu sai mo tu singa lo ia e le fa ma ni po ku pe nga ba il fata wina wala yon masa salo le o te leo tupe o te leo tupe ai le elo motinopo se kupe ngamo mo fata wina fala fasa ina nisi sano no fole fale ia po le meo se kupe ala inga nga se fe ma fa pena si no fai tau le tala e le sito in o fasi lema por se funto sanga talwai mai ale po le lo se fulu lima tau sanga to ina na maliwa var se fulu lima ona tau sanga mai le kaiminga ngo foi ko la to fale e ka ngo mako masal po ba so uma bolo no tongi ko ule se la ka la ko ngole mo ka alunga ma ke wa le fa pena tau sanga uma ole me ana to in fai foi le so le winga la lautala e ma fai na happy me fa pena ya ve pe ke o fa fo se ona maliu ya ai le ta o lon to lu malan fa na ba ile ka alunga le po fio se furu pe fio se la wa fe le to po wangalo I mean em fai na happy me fa pena foi le I tulanga le so le la wa o leo ave leo fa mai ocupe la nga mo fa ta wino fa la fa sai ringa la ka ngo foi ko le ground na I tono New Zealand ya la o mal kai mingai o la ka fa le ngari e fa se awala se lopo pe fa ba nge sa ocupe nga mo fa ta wino fa la fa sai po mo ocupe ya se ai nga ye wanga lo ave la ko lo nga la ke le la ya le ngari e claim mai la wol tu so o is ngalo le lunga I tono New Zealand e fai ave leo fa te tale lusu tasi aso
tolu vai aso ava pele se sila ko claim le tupe and then ko foi dal kupe oile le ngari nena bo tangata den bawain okay ol fisili mo tatou sa mo a bawain stupe fa pe tonu olo maota po se fale fo e movie e folele ol fisili e talo ave leo pe amakalonga e alo ke ka fa pe ke el pele ki ku kalonga okay lele o telefone ngala lunga Facebook tolu fitu tasili me tolu telefoni matala mo tatou nei au kilani mano tutua o yin faina vala mal telefoni na talofa malo se fua ole alkala ole ne tawanga faisu ngari ngale ia wali mo sheki ora okay so lela ia alo di markada va pe ke u koi fo ia va pe ku pe ngai mo ia manginga ke u koi fo ia ka ta fo ia na koi na ia pe yo le fa ia na mapire ta wanga fai okay ava o samo ia yo va fo mo nga ko ni ko nga ka asa okay lele wait sa bota lova malo se fo hola lo me fai ko usa ka so e no ko no ro pa le na okay e si so mo wa sku ke le ko te o ko pinko le me o pinko de ro o vale pa ko sa ko sawa okay ya ka mala ke sa ko le fa ngale mo o so fa ala sawa i ho le no wala ke o mo mo ka ka ta pa to a ro ka fa msingo no ka failo le pa hei don't be stupid ele saure kupe ya or kupe nga sa wale ya o pe no ise kupe ya malo seki final wena sa bota lova Claro, vai, mas o soi fu manguia. Lele Mangaya maka upu, kendo. E vai kanga yo, o ya, de sa van wa ya kawa o mo wanga kupe nga kele ko ya vea. Why I take it back for? It's for me, it's my own. O ya, yo kupe fa manguia nga mai de. O ia la nga. Malo, va chai, wena sa bota lova. Malo sui fu la cala ia le mau asa munta lo malo va pero sa bota lova lo palo sunga ia lele la se cala ke kwa che va malo kwa va le ke le un ali mo ia mo wal manguia la ko avia ala ko manga ko ke si malo ia manga ko me ku pe va anga wa le mo wo america ia we malo manga lele any comments lu ko so le ko ke le comments lu ko le fa ko fo ngi comments ia tash le mana ya o to te le lava le fe mai a mawalo ya wa samunta le kali okay lele Elisa uta le lopo la ku le fa il tise e sei si va anga wa okay wangi mo samunda ya nga sinta jo manga ya okay lele ready sa bota lova hola lo me fai va de que solo en agua ia kaskil me ka wa me wa asu e ku sirio number por me o lu afesu valu e por lu afesu iba fa ia no ta I think so okay no la ka wa me wa ia no ko fa chunga ni manga ko maria okay lele ole use it or lose it yes ole se fasiri na fini wena sa bota lova malo ta vai malo le sui fu ola lo me fai pe mo se scupe ke o ka ko ke ro fa bla vi sa mo ko a ver nga wala okay ole fa ngale me ko sa ini la ta fa yo lo a ver tu na me nga la nga e fu e nga nga e mo ki o ola ye wa le si me rengo ke wa e fu dunga va tu pe nei dunga okay lele malo va tai bone finangalo lele onor tato tai le vala mulmuli radio samota lova malo se fu ola sunga yo la foi a fa pe o ke mo wa nga o le lo ko
o sa wa fa misa e o fa pro ka o ti vos na wa fango fa ka wena sko wa Sole ai. Sole ai. Yes. Okay, le lei fa malo fa tai le tino. Le ngata na vala mai. Ya lunga fo tanto Facebook ma di YouTube ro Samoa. Fa mai fa nia Mikaele anga au ia wakar ko. Malo fa tai tele la ya le lei. Ona va ngana wai o lango na manayo ya ka ko. Mauro skingo ko pikele ka kire no pe ave leo ia pe fai lo la fa so fai lo Dime. No fo. E che ya anco che ti lanci o e kai le casino o ka vive le lei pese le mola ta uma lavan comments lunga ta Facebook ma YouTube ro Samoa pa bena fo il tano telefoni nei tai ao ma no le fa mai al proclame ma ro de tai my water musuma ilo tanga chao maya itelo for morning dia ita awane ingalo ina ta fenga tele e swelo no ya o ya soma asoga say you live for the mo papel penetra I might say shit up for no que le me fanta yo le metela I feel no pelo for fama only person bona o le no fa ya se que ka lo suma so que sami yo gina fa ba e bungala que le me kala ka ile e bongo o le kai me so le va no bongo so mai yo fica e mo pe yo out of fa para na ka ko mai fa pe na wa ka mo lo ya Fakula ile mpuka Keu maya ika Te suarta wa saile Kwengo fiore polonga Malafia so kama fa No galala Velo mai petina sunga Ilo me uo Sabi o maunga mabao O te tawa sa O fainga tamatina O me uma O te sa bola tino pele wo malteme fama elen tautua ale malo le tai ao mo oil nei foi tai ao fo malo fa te tele lava le tino ele nei tai ao talo malta po inga alta sha au te lo mai le telo vai nga na tala le taro telefoni ma finangalo le tino ilunga o le tanto Facebook
o le finangalo te loa te ulunga i mawha a matangofia i le vaenga le tai hao mai le sunga limbs, hands, mingao. O te whaafitai le wha maoni o le runga le i ai te tau leo leo na maua se tau i mo si ainga matangofia. O ka kourunga. Whaafitai tēnā la wala tino fia mai show le sunga te tia whana tusi te tia la so mai wha wautou tua. Ana radio Samoa ba o nei foi as tofia mo nei taimi au lia tai lo tu se fola ka ko ko fe ko ai foi. Yelena. Ele ta le on no tai au. Ano do ta jam. Amalo foi tsabai nei tai au lo no sai ya Samoa lo no we awala bange in ko fo se wa ko fia pe ai lunga lo ko ba lunga o ke fia foi au ya ke. Tata se fe lo ai tai au le lo fo lex what se passa qua. Ele ma fa amaloina Tuluana yo folina La o fili auro Le sau umia lo lima Omo maliatu Ia lata umasanina Vai omo onga Nato ulua ila ufui vine Tulua ea Saue su e mai se fua olive Se io uinumia Fa angalo ai le mafatia Talule mafutama Ne ite uafatia Motu ofia fianga Na amatai le mafutama Ele mawhai o na ngalo E mana tua pea i lo uanganga Se mea ina whai ngata O se mawhutanga ai ua mawhana Ai whaafua se i O na ta ua vala vala Le vai omo onga Nato ulua ila ufui vine Tulua ea Saue su e mai se fua olive Se io uinumia Fa angalo ai le mafatia Talule mafutama Ne ite uafatia Angi maya ole sao Mafaa solo lo umafau Ya oela ubele Ina uata te a ese Lenei wa owino Ilei ua silio na oona Tulua ea Taluai oela ua fionga Le vai omo onga Nato ulua ila ufui vine Tulua ea Saue su e mai se fua olive Se io uinumia Fa angalo ai le mafatia Talule mafutama Ne ite uafatia
tama ne ite imua fatia. Hey, hey! O te fia e whaafelo i atu I lau whaafonga anga I lenei fo I tae au malo le soifua manuia alo mai o Talala Radio Samoa. E le o whaingo fia I whaia onga le mawala lalo o maka au sia e whanau mai suenga NCEA, ma o le ua whaiaiwa senga wha au popo e whesoa soani a tili I whanau a onga. Ma ue tala fowe e ia onga o le ua wha onga taimi o malo longa whanau e tā pena pena I mo suenga nei. A o nisi ua whaiaiwa senga wha au popo ai ele I amatalia onga I taimi maasani o le aso. Mo le maunisi o whaia onga I reportia le tio New Zealand, e le whaingo fie le fo I mai o whaai ungo suenga o lo o wha awa upeo na le papasi le to tele. E se mai tā penanga mo mata upo lo o whaiai suenga nei al NCEA, o le fo ia wha o ngā vasenga wha au popo e a o ai whanau a onga. E lei loa wha o ngā masini kome piuta, po nisi la fo i o whanau e le aini kome piuta I whale o ainga e ma whaiona wha o ngā mo suenga. Reportia ela o whaingo fia I whaia onga, pe ona toe moli mause tasi o whaia onga I le ma whaiona wha ai loa le a onga o lo onga lue ai. Pe tusa o le afa o le whaino mera o whanau a onga e uru whale atu le vasenga iwa, e le whaitau tusi ma e le whaingo fia I la le tau ma whai. E whawhao uma o a onga nei to tono le taimi puu ai ele I sue I le NCEA I le vasenga se fulu. E whaasifuru mo le 5 kilo kalama le mamafo methamphetamine tau nuu le malai vaalili au kilani o le woto e mau le vaingo tiute. E whaapusa o leana maua na lafo mai Kuala Lumpur ma o fuala au whaasana au mai whaananai to tonu. Nei whaapetu sa le tau ma le sefulu wono tesi 5 miliona. O lo mia I pepa na lafo mai ei pusa nei e whaapeo paper rim. Peta ai e tatalato lo ei to tonu ato o lo o tumu ya fifi. E fōlinga mai o ni mea ai le ai o pauta. Tu ufaatasia talo tae au e le isa isi wa moli e leo ma alo ufaasolo peso e suenga. Ai isi wha moli e le imamau atu mai le tangata lava e to atasi leana lafo mai ei pusa na toe maua le vaingo tiute toe I titi lava fo I tutusa ma isi wha moli na tau nuu ma ki lia I tua I le lua masina tālu ai lea ele I maua. O leo le ato e ma o mau isi tupe toe sui e le sawa e fewa I eita avale. E silia ma le lua se lau 5 feta la tu pe le pule ngā nu o whāno tho leana whaalu e tu umaiai I lalo le sawa whaata pulaa. Peita e o leo le ato e whaalea o ngā mai whaape sili atu le isi tupe, leo le ato e sui ai. Whai mai le whai pule Northland ya Grant McCallum, wa mau tupe le whai afua o le suinga. A o lea lava na mua I whaailo mai e le malo na te suia le sawa na whaia, e le whai ngā malo whaato a umatu. O le ua whaasolo pea suinga o le sawa e whio ai eita avale I lungo le tolu se lau awala le Bay of Islands e au fiai keri, peita ai, o le ato e whaafo I umai le mea na iai. Ua whai mai ele whai pule e le I le leifua fuanga le nei suinga ai mai se o whaatala noa ngā sā tatau na whaia ma ua na o le mai maua I o tupe whaapea le taimi whaalu. Tolu whaalawelawe tau ta avale to tono le tu lai le fiafia na nafi ma o whaalawelawe umanei na lave vei tangata sava vali lungo le augala. I au kilani pui nui roadi papa toi lata I le tu lai fitu ana po. O lena whaamanu alia ti ngai na ile tangata sai lungo le awala mai whaamauninga mai leo o leana awi nātu le whale mai. Na tāpu nei ma pui nui roadi tu sam whaamauninga mai le New Zealand Transport Agency. Ai I Hamilton, o le taimi lava fo I le tasi na so ai le ta avale le tangata sai lungo le awala ma o lea fo ina awi nātu le whale mai Waikato. Ma le whaalawelawe lo na tolu Waikato lava o le ana tūpui lunga o le State Highway lua tolu I Raglan. Whai watu I tala mai Amerika, to a whātangata mali liwa e manunu o le to a tele o na oso whainga I whaongai se la au malosi se tasiwa o ngā mawalunga I Georgia. Reportia mai ele whaalongo ino la au malosi pāpai la o ngā mawalunga a Apology High, ma o leana whaanatinati atu I ai mātua e fia I loa po o saunga le mū whanau. E o maila taimi e tu whaatasiei talo tai au e whaape ua yeile talawa e se fulu whātau sanga le matua. O leo ua ave leo ma e leo manino maila taimi nei pe whaamata o ia o se talawa e a onga I le a onga. E talo al CNN e tu sa malitolu se fulu tangata manunua ma e leo mautino foi
pe fia sa ona manunua ona upulufana. O le aonga mawalunga le nei o loo a onga ai le tusa ma le afe iwa se lau whanau a onga. Talanala Radio Samoa, manuia le nei